Your life ที่ก็จังละมันจะตัวอะไร Okay. มันเพจอนุค่ะเซ่แกมาเพจสักลงมา Okay. ก็มันไม่รู้แล้ว Okay. ก็วันเช้าละก็ที่จะแกมาเพจรักสิเดียมจ้ะวันเช้าละที่นักเรียนไหมFacebook ก็ในส่วนทุ่มหล่อวิดีโอกันเชื่อจังละที่ใส่ YouTube อ่ะกันเชื่อชีเป็นเอาเว้ยจะรู้จนก็ฟังไงก็รู้มาอาสาปีเบชิมพุ่นก็รู้มาเราฟังไงเกมตัวฟังทำดีเกมว่าเกมมานี่จนเกมมาเลยจนฟังไงก็โอเคทุกท่านจะไม่ปีกันจะตู้บัวค่ะจะลองเต้นดูมีสมบูรณ์ท่านาเซ่ทุกท่านจะไม่ปีกันเรียนเท่าไรเกมมานี่ 50% กันฮัลละไม่ปีเลยอันกันฮัลมีค่ะต่ำก็วันแต่เวทละมาเลยทุกท่านจะโอ้ยตัวเร็วอ่ะ Facebook เองนะกันจะมีโซเชียล YouTube เองนะกันจะเลี้ยวเสียจะลบไปกันวันทักไลน์share นะกันพาจังเราก็เปลี่ยวละลงไปละกันวันทักจังไลน์background noise of alarm จะที่น่ะ background noise background lane โอทั้งมาทั้งตกละทั้งเหรอเราก็ไทยง่ายก็เกิดจ้ะโอเคกันจะมีตัวนี้กัน option และ final live ตัวนี้ว่ากันชิมเดียวละกัน option โลจะกันวันรับไลน์option ก็รู้ก็ได้คุณคนเลยมาฟังก่อนที่ก็ฮะคอมเมนต์parte de mineจะนล้อมจะจันเจอ Facebook แล้วกันจะตัวน่ะและ YouTube สิจังอ่ะนั่งกันคอมเมนต์มีค่ะ YouTube และ Facebook แค่การเห็นไว้ขับมัวก็รักมุขเอมาแค่การเห็นกันนักเรียนจะลำมังไลฮัลโหลทามีแต่เด็กฮัลโหลดิ่งมีนั่นเป็นฮัลมีเปล่าค่ะการก็วันนี้ฮัลเปียกชันอะไรมุขเวมันไม่คอมเมนต์เปล่าเหรอเต็มว่าก็จะตุยกันมากันตัวนับเพจกันมากันรัวนักเห็นนับมุขโลเถอะก็มุขแล้วกันสิ่งที่นั่งแล้วโอเคเฮ้ยนักเซริงช่องแรปดึงสลามินอะไรก็เริ่มมาจนก็ช็อกสลามก็จังเสียกันมาตัวนี้ก็อันนี้เราควบคุมได้
mini pakfada kan thok chang lai ra kan share pek riu ra kan share ru lo kan nak thok chang lai sham thok kan dong tiang bak na ngai haw mi si phun si cha khan tu ton cho tlompal kam van nga ri na lang bia zong kan chingdi lai te a bia zong kan chingdi lai te tu zan cho open ten ro ning kha menung cho ro na ka ngai di mi kan sala mo a man la apal la adik lo la te pol kha cho mal pum pa na kha hoi ri la e mo na ten tu zan cho session kan ro to man tok sa lo tu zan cho zalong ten bi mi pi zong kha bi kam van ro pa na lai e hoi kom ro ban to ke lu bia kan hu ning tampi kan van ha lai ya na podcast amin te he nang ni mut mi se ke mani ka bun ko ha mi he cho vai dang ka chim te la za rong la ti mi po mo like khao da dang na la te ve men le tu zan cho nang ma la kong de nang ma le de sa sa atu he tampian sin na vaya some order what me po tu cho ni chirpa an dila how po dan sin ha thai du ngai na avo lo mi po sa ko la wala mi po ba avo lo mi po ne avo lo mi ka wala mi po ni chir sa ko ve mi se ma po dong tu zan na ka ha de kan ka van holding mi dong khan ai tal pa e ma ka ta van kan bu chi te la ma kha dong kha kan holding mi ai tal thok pa ko lai mo kai ka hai cho a tu le kan zo mi na cn i na kan zo to na kan jon system ban to kan lu na te po kha ka to la hai ka hai cho direct kan me hal na te pa kan chok chok kan culture ko lai ya zai si zonga chan na ka pek cha kan tampi ka lom to na cha ke ka phei chi ka thla ban to kan avoid khat na big life in hi ka zong ka patient if to view government ka to na se ma chun nang ma pakhat na bi na van ka tel pi cha na van ka tel pi cha kan tampi ka lom ti mi kha pakhat na bi kan van chim ka du e tu he tu zan cha ton do kan chim cha wa to kan zalong te in kan ro lai la be hal hi ka me pi ni comment te an van thla mi te zong kha be hal nak te zong kha kam van re pek na lai ma chan ka me pi ni facebook sa youtube min sa an van be hal na van to mi zong kha na mu kholo cha ke mani ka hin ka van re pek te la la ma chan tu lewa facebook ka zona facebook sa youtube kan zo min tu lo te kan zo min sia chon share na kan tha jang ka pe lo facebook ke like follow zong kha ra ka to ti zong kha som kan du na ye le kan tong la mang ko na te en voi tam pi cho ke nang ma kong he tam pi ke kan chim dok lo ma cha chen nang ma kong kha tu zan cha tam de un wan thai pa ka du e ke bed ru na kan lu thla na mo na fa na ngai nu pi ngai ti kha cho thai cheu di sana te khen ma kha jong kha van chim ko la tu cho ka na ke lai tlang le ne cho na khwa ma chon usa hin zai te krong da na pha tu khoi ka da na khon sa khaiti le ma chon zai ronga da ke politic mo us ram khel usa politic a big in politic lai kong he zai ni hin da na long an la ke atu ban to kan khal hlai le politic le a hin na long zai ni da an lak ti mi le zai ronga da atu ban to khen politic a hin na van lu te pi te kha wa pakhin na kan ro la chung khar kong te po ma chen ke ro ok tha ti na van ro mi po kha kan hal lo mi chung jong khan van ka chim te la ma chen tu na te kha cho joshua van ka van lar leo si te van lar te na van mu leo si te ka sabuti la ngai sabuti nai za ten da na mu ve ti mi mo sabuti na du sa ve mo ti mi jong ka va kan chim chi te okay sisa tu zan zonga tu cho ki
news media ngai silawente pumpak podcast in bironak kan ngai kalom ngai teve media sinimbia kan chimtika kinchun tampi kan ral ringi te ke chimzan kan chimlomi tampi ma cha chun tu bantukin zalong ten informal tin mirang ne informal ten bironak ne hi ka jong du ngai mi si thak pek ngai ve mi se atu mirang lai tu US alarming me chu Joroken kan thela te Joroken ke UFC zonga ke announcer tun parliament mi se mi pini lai mi zong tampi kan thela ani ke a podcast ba ke American minung ni tampi kan ngai te ke se news media pol nagen ama sin ken hiban podcast ken thumpang la ai mi te ke minau ni ken news kan ngai te lo ke ban podcast ke tampian ngai change atu lai mi minau zong hi ban tu podcast te hi rilo cha hin thumpang zong ke thatina ke kan thai kho lo ma cha chun hi ban tu te podcast na vun tu cha hin ke zon kan dom pi ngai te akan zo tu mi pi zong kha Salai boy a page a follow rilo mila like a page rilo mi kan ma chun vun follow hi ve Joroken hen lo pa ve halai ya chun hinu kum nga chun ke a Facebook page man he ke tampi influence mi pi to khang pe ding se John Bernard ka Facebook page ka van like lo man ha se vun like vun follow rong chu mi nau te zong se chun US kong zon tampi thai mi se halai hinu kum nga chun atu hi chu na thoka se ke tampi mi pi nan thai lo kham men nan hinu kum nga kumra plan ngai kan te hi ban tu to hi tham se kem pum pak jong kha podcast itolo tia ka tim yan me ke chu ka tu khawri lo na ka tai na podcast ve nama nangma personal Facebook to he tampi mi pi ni thain ha slo hi tu ni pi mo mirang chu inform to me la educate ka kan tu parliament tin ha lai ni kem kon vun ka ha cha kem min he ka thailo mi anung risuala mangkhubling ti se mangmang tia dot na nin ka au lai mi chu min dikha jak mi kan se mangmang tia opponent ka au so ka chu ke na ke leitak khwami leitak chu tui than tlang pen zo phei tlang mu zo phei pen tlang ni ummi leitak khwami ke se Malaysian rak mi ke se Malaysia chungkhar hi kan ragra kumli kan huwa thong hi la lein hi khan US kan phan le wa hin krok nau te very US a hin tangkuin ka thok ato Indianapolis Southport High School mi khan maga kan tangkuin ka thok pe lein hi tiang maka sun ka di pathian ne ka do di college kan nak ding cha hin klung ri rak thai ngai te azain the college kan ha te krak ro lewa ato bilkai scholarship mi zong thaimi kan le thalomi kan misula tu village chung rak room big mi bilkai ni scholarship rak to mi te ma scholarship te kha hoponin rak chim chewe kemel hana khan rangamin thung hilal thinga khan tu lai mi chungin salaivan vanlian ka koi pasive ni tu siwe awi president chun mi pakha chun lomi si ama kha van kan te Malaysia na thai mi kan si chang ama ni khan thong hilal thinga khan bilkai scholarship ka ranga manga ti thong kan thai in kha kan thlai ve grak shop ve thong hilal thei ruwa khan grak nga ve thong hilal thei ru kan rak shop lewa khan minung thong sumwa la thong sri kan si anma bilkai scholarship len chan kan kut thaninga mo min thong sumwa la thong sri ni kan rak sho ge thong khan ni kan rak nga he scholarship he atu chon to ti law kan makha dong na kum se ve he scholarship he ama program ni tlai mi ta chunaga library mo education mo doctor mo tiban to mo public health mo tiban to major kan chuna chun PhD tiang man ki scholarship ni afan mi ke se free bagin sin kai term ke se
ke ka kapul kha correct sawin salawi politics le ka rak lut politics tu ka chong de lai te politics le business ki ka team to University of Indianapolis akan thong hilal hero in karak ludi thong hila kul khat akan karak di kunga karau rong so double major karak tu rong akan te political science le business and administration karak tu rong akan kunga karak rau chon supply chain management le operations in kan minor karak lakchi main chon double major le to minor pakhat in kan bachelor karak di to he business MBA te master of business administration he kakai chuma leo se supply chain management to he kakai chuma MBA kha to December tha hindi din ka stay la e kavil ka sin ka nak se lo na chuma lewa tu tu na scholarship khan na pe mi se silawa na scholarship adi tanga se ka scholarship ka kapul ka business la political science pul ka apelo marong chun kemten kan ka kai ter chang makasi ato education ha kha chu rak learning lo education sia late ke ku patukna an lungsau to chun la chachim khim kan fuam ke kha khaban tu chim ban tu kamo ko fuam lo ato ban tu ke rak than ning lo adang be meter jong ka rak la khaumen ta chunaga public health mo ke communication sa do mi NGO happy lai mi na ka rak tu ka ha nan khaliwa khan chon tampiro nak chuk tu jong kan rang ngai lo za khan political science tu he krak lak navun khal chimia ta cha political science krak lak nak rong jong he Malaysia kan rak umlewa ato fight cheu ti ban tu sain ham cho D1 star ti ban tu mo kapul kha krak zur ton Malaysia sia so kan rak kailewa sain ham ti ban tu kan rak zur chon zo pe siang na kan rak chile muka kan zo pe ni chumi D1 star ti mi te kan rak zur chi zar pani ftim te kan maka chong mis te kan apumhan kan rak zur pin ha main kan until mi an za pi ten fight cheu sia ka lai chan chumi chawil te kan rak de ke politics le ka rak samun sa tu mis te ken chunla atui adang mo ke website na website ang ngai mi ta sunaga ke global je chinlen de ban tungo ka ban tuge an rak tu mi news bel te ke news ra ka rak phom rang mi ke se rong je politics ke kanu ngak che din kalunga kan rak lung ngai ma cha chun atu major zong hen kasin kan nak zong politics ke ka vun chun na ka se sian politics kan chon mi por he zetin na US changza mo an discerning si zetin da upadi han discerning si te banto itim na ki US politics aside mi vilte an rintu na vilte ka kumdi chungan chon mi kasi ma chunga constitution law te banto zang tambi kan chon si ki take a US politics apit lang papol ka maka kumdi chung ka grak chon mi kasi Tuanda kan thal mi kha sabuti zaitluk sabuti hi ka du mi sin klami he sabuti ma chon sachak khati mo ma chon chang heti rang sala nang zaida se du bi ka hi sabuti ka du big na vai vanchim la anaya khan rin kong ke petla in stay dang kha sabuti ba ka ho to ke zarn hi kraw ro te ma kha klok thom ni kha main kan zaida kan tu pek lai ni ro tun te ga te sabuti rak chong ho ke na sabuti an rak chon pek sabuti hi ka du ba ke ka ho leng bang zarn hi voi ka tal kai lo chen ka ho chan lai ro chu ka du ba to mirang ko ho pastor pane voi ke laphak di na ka somme ani kha mirang dollar kan kalpi ka tim rong cho khi ka kan ngak chite na thang bi kan sa khan mirang don ha ke
adu dio min lai te mirang dor kin tong lai te mirang dor ke ayok thailo lai dor tong ko se te tu lai dor kin tong cha agar running la vai krok du mi kha luma ra khat la lai dor puri le chu kan nei ko le te ma ka san kan vai chan lai ro hi ka du ba begin sabti hi chu ka du lo makazon tu chan kan dang da kai he chang lai da kal mi ka salamo sa asia chon atu cho no ma kong wan khana van ka chem la tu chute bero na chong da kam van lu hlana US hin chon two party system do kan kal de ka democratic la republican ti he do hin se independent ni tai ti mi he cho at hitening hin chon sa kholomi ka sa foin ante ma si te ka democratic ankal pining tu leo te long sa ro inte democratic ke tlang pi phopin ankal pining hila ma chang republican pol ankal pining phophen a phop pi khen atu leo te siloken van ke van fun tom to lote zaitlok anda zaida anadan nakse le zairuanga da hitlok emo khataleni tax khaya tha khataleni tax thuma tha khataleni machun ti anadang ba bakhe opposite anse ko mi he siam ko me te tu ko ha lo mi mo akhro hangai mi se kampal te lo na dan lo te ka anadang to ko mi he zaitin da USA hin ke tax kai du mini an tax thum du mi gan heti bu dong phai mo tax nyam te long ma chon mi rom deu ni chupte liam ha ra kap thon lo te ti ram dang pe thle na zo ken arang al anak bak man to an si te khan US me pi ni hen zero ma pan hia hen man mi ka cha ko ding salo ma am pan hi hen am man ve phun ke ankal te ka te la US akthat nak cho tu yi republican nyam van ok ma chon democrat nyam van ok te khen te kan I balance ton te ka hen nakla ramba baka asa ko mi zerong da aman mi khat cho man da mi he ko ha lo ti mi an pari ka dan pina khan ma khajong kha vakan ro chi ta lo se US political akalning ahin an chimen to gain two party system and kalite ato libertarian ti ban to green party ti ban to kicho an he election long kan huven ha adanga chun kan hu na lo an tlaw bok ve atang mi chu republican la democratic he begin atang mi kan fru tu pen kan se US politics and training he ke minung hite minung lu thuin kin amu ti mi ke se ma hen 40% he republican tiamo republican ke ankalpi mi adu dio mi kan se chun 40% he democratic and kalpi mi adu dio mi kan se kap kan ha phun hin ha kha zaidon nam han deu zaidon na tha de kha ialu silo zan kho kan dai lai kan al khawle lo arong cho ta chun na republican and to mi thil tha tam pim chumo atural kap thon ter ti ban tung na tax thum pia ti ban tung na ke tampi kha an tua chun ki ramleng policy shura chun an ni ke chu ral tha den mo ka ban tu pa mi khen se an frang bak ve ral frang ti ban tuk la adang ni ungnak chalon ha free to po kha tampi kha an nin thing khon ha chun democratic to he chu to we khachung ni social service akin an boi deu chun la an ni ke tax tampi lak in chawzan ni tax lak mi chungin ke mi pi cha rentun chan kan du to ban du ke se ahodam han hoda pal te chu ke kanmala kan pon mi join kin ke chima ken atha bing ha ta chunaga laimi cha laimi ke sia chun refugee tampi US kan du chu mum khaban du silai ka democratic nan du heti kau se nine krifa ka si cha kemiris na chu ka chau hlang khawlo heti thanning lo republican ka khan du than republican ni chau han lo khan du democratic ni khan kemiris ka an du than tu ban du mo khaban tu te kha athan nak let chin nak te tampi khmo arap ve chu hi ronga hinte
40% ve an chang ronga khan Democratic le zong kha 40% an Republican zong kha affect bak mi 40% me atang mi 20% kha independent an si kha independent minung pol kha zai dan zau bitia chun pumpak bakhan zau chang ani kha party mi kalpi mi nagin zai de kan toilet mi nagin ama pumpak bak ama pumpak policy ta chuna ka to swing state kan mi na khate ani kha an sibik Pennsylvania Wisconsin Michigan tiban dungmo Nevada o ka police swing state kan mi pasrin ha kha ma ka khan independent khan tambik an mapol ki tam an state level in chun Republican zong kha ki state assembly khan tampin lai 9 governor khan Democratic han team sentiment to ki Democratic governor lai state legislature khan ani ve khan chan Republican and like sentiment to ki independent ta khan se kapul kha election na bi cha tom tu lemang kha an sitinak se independent ni khan Republican minung akalpi mi la minung kha andu dewa chon ma khatling chang Republican pa kha Republican khatling chang chon independent minung 20% ni khan Democratic ni akalpi mi Democratic pa azum mi khate andu chon kha Democratic khatling chang ma cha chon atu Donald Trump bang cho 2024 izum na khan Indiana phan ru lo gutia khluk ba khin nine Pennsylvania Vice President la thing sala phan min la si comment ka andro welcome lo comment nine Indiana chen tampak na taitan jamo Indiana khan Republican state se chimu na cho ki Republican ni khan chu Republican chami 40% ka chu an kan zau theng te lo arong cha automatic ka an minung an kan ro chang chun Democratic zone ni kha New York te ban to California te ban to chu an minung an ro chang le an kal ho vin ha lo atua an kal mi swing state pasri to khat chan kali an mani election hi ke becha na khan ngai jung za 2016 na khan Donald Trump rak vote mo chun 2020 kan Joe Biden vote tan atu 2024 ve Donald Trump vote tan 2028 wa he zai da lo te ha Donald Trump ren tun mi zo in khan ma chu la azum hading candidate mo azum hading minung equality zo in khan atu swing staple ni bachana kan nei than te la bi mi chu independent 20% minung ni hin bachana khan tu zo ka US election hi chu sir tampi ka lo me WCC thang ti mini Facebook en mong chu numin alo tok la kaziak lo tak ve te amang ti ko sa amang ti of course sir sia chon tu Donald Trump he aton bia zo te ka mo hlan le wa chon Democratic le de ka tang mi se ma chon Democratic long na te ke besim na te polo kan tu Chuck Schumer te polong ke paisa karak pek min han se ti song mo donation ke Democrat le pol ka karak bo min han se ti do kan achime Republican asmo Donald Trump mo Republican ta asmo zai da se independent selam independent he thong khomi se la independent I chu denga setia kami tampini zo misale Donald Trump he Republican ta asmo mai le Republican tu hi attack tu na sang ha mo ti mi te ka mi tampilunga o mi ma zon cho klompa vakan ro le mo se thang ai te rong chu Donald Trump hi khaban tung melung khin nang nei mi tampian nung comment Republican zonga ki right wing ti la moderate ti khanum ben chumo ki Republican tak minung la Republicans na ten hi Republican chukun an kalpi milches khodelo ati min ha ki moderate kan te alai mi pol ke Republican jo khat bakan sikau nine chuk khadi an hoilete Republican ni an kalpi mi ka an pum velo kaban tu ka se Donald Trump hi alai diwamu ummi khisi ki right wing ta khasilo ta chunaga right wing ta tak chu
abortion ha no than ha khade an ni chu right wing ta tang minu ni chu lungma bakan phi aphi bakan phi dan da nine Donald Trump ni chun aphi bakan phi kha adu chan ve lo kaben tung mo an mala medical ki an chin ma ji he zau chunun king an tu kha ki arak pompi na na in adu chan mi chu hi now tha nak din chaw hin zar maza asi shim haw maza hal longa nan tha khot men tung ma policy nei chan nan democratic tu ni khan chun now achu la tiang ni va tha jong kha poin che chan lo nan dang cham ni chun kha chu nga lo chan mi ka se e Missouri Arkansas state ha kha chu now tha shim ki akham bag nan kham khaben to ke an ni ka chu ke an right wing lo khaben to ka chu ke hi Republican ka sina te khaben to ka chu a pin deu va ka te ni moderate to ke moderate in ke raktha Donald Trump ka bantu minum ka se chun Republican asirong ka independence azum lo ka sila independent azum jong ka ngam la lo ama ten mo arong cho atunai kan chimman to ten zaitluk manin ma minum ka popular ki alarmi mo atomi sikau selo party ngai lo bakhan chun president ngai thim na ga chun nga la lo Bernie Sanders kan take out kata Bernie Sanders cho democratic jong selo chumo and it's a socialist cho and president Iraq Zumbale democratic bagin kan alut ka cho socialist alut ngam lo chumo kaban tu kan se atu Donald Trump hani amate in party vundir selo Republican tampinan zulak zumlo atu acho president atin ko nak cho Republican 40% in Iraq chemi nagate 40% phana ka ithenu silo 20% pan en zun hama kaban tung mo rona ka ngai arong cho ke Republican jong silelo Democratic jong silelo khatiga chawza man kavun kai tak se lo Congress ni khan an bom du le lo Republican noi an bom du le lo Democratic an bom du le lo khembe minung ngai lo bag ngai lo manin ken mo foi de lai kaban tu mo ma cha chen president pakhat khona dinga hin a party chu om shum how Republican lo la Democratic tal chu an si how independent president chun chu a har lo la ke acho pi mi bill pakhat man kha Congress an pum pyak lo khau mai president chu well sa dav thu so la zem to khalo la executive order long into tu la kha executive order ka Congress ni an thap pyak chan man khau la ma ta chun atu Donald Trump ke zetluk alarmi sizong mini an du zonga khan Republican chuvun chot tak se lo president jo rak sikhau la lo nga lo sa ma kha kan hana ron so ani ke ton na chimman du khan palpining ke zachau thong ke Republican achau dim hunda se zachau ke Democrat pun phai se wela na tin Republican le umte ka Republican le du na zo deu khan akal ha phun se ti mi ro na kom pa ngai cha te le Donald Trump cho to mi du lo cho vom ri se thatlo cho president atlin no ka di atham din hu jong ka avan efyang te lai na tin afyang mi cho US MP zachau hi cho alom tar na zachau thin han tar na akal pi dan mo meki dirmun ni akal te ka president pakhat sin dirmun chon mi pi kha longrol pi heti pum phaida kha ke president ren ngai se te ka zairo nga da hiterum robin mo mi pi khatalai nian or khatalai ni what president tam do George Bush te por mo Obama te por a policy kan or ma lo zonga ama pumpak ken huami ke an ngai tok lo ba Joe Biden jong se ka ke a policy kha he anti ko na te khen ama pumpak da kha cho kono Donald Trump to ama pumpak ba ken hot the aton de ga me he zaida aidan na se zai ro nga da he turm ro hen zacho long fa na zacho nom ter na zaitin da akal pin se zaida mi bola chan mi he zai ban tuk dir mun ro na se te mi Donald Trump dir mun da te khatlom pal va kan ro chi ta lo mon mu ne da ke minung hi kan mala kan zia che khite adang ngai ta chun naga mi alom ter dio mi minung ano
จุนละอันชิมตนมีจูเกมจูเฮเกเชื่อคันนี้จุนเดเกมจุนนักดูว่าจุนนักดูบักที่ดังนักดูแล้วนักขุดเอาจุนที่ดังนักขุดไล่เดียขบันตุมินุงขันรับอันรับดอนทรัมป์จงขบันตุคือสิเวอดูมินุจุนที่ดังนั้นดูเวลาอฟุดมินิอฟุดตุนี่ขันจุนที่ดังนั้นขุดเวลาขบันตุอามาa personality รุ่มพิมค่าขบันตุมินุงคือรักสิAmazon ka president pakka si chang diga te isum de ok na ke rot na lo mo ti mi jong ka be khan na ngai se charon cho ke atu to nang chu kan personality cha ngai chau se te ka ma kha cho the thiam so na te isum de he ti le mo pum phai ke zero ang da ato kho ma lo ti mi jong ka a be khan na ngai se ota isum selo how po chu kan lom duk le chu te nan ani kha cho ta chu naga tu thla chung ga tun naga hente approval rating ka ani kha chu number te ka zo ngai ve approval rating ka rak thang ai ko ve 40% achung kha kai lang mang ka we ma rong khan si pa lai de ga te atu pa chi thoma mi himo chunla atu athin hung big mi por he pakhan naga democratic an se rong se democratic ni andra ka pi mi ning chang lawin mo US tax dollar an han mi por kha tangkan han mi por kha stop thoman ha chunla an chung real ten kha chuan ha kan tila chu okay rockful in ren rak chon mi velte kha velte ten kha an chung real ten kha chuan in ha nizan ni pakhat chan mi ya Joe Biden chana atu chawza dokhrim min velte kha tam pi ba kha o2 sign ke an hu tik sumo ta chun naga Joe Biden ni min thut lo bak in khin Joe Biden min thut khal lak in paper bak tampi khan che dik so policy an kalpi ban tuk mo khaban tuk tin kha achu thum ke alang tar thuma chun la democratic ni ke tangkan rak man mi ta chun naga USAID mangin te thil tha tampian rak tu ka na ten ning chang no tangkan rak man mi te ban tuk kha tampi kha alang tar chan khaban tuk ruang la chun to border cantilate to controversy to takmi US le Texas to US le Mexico karlaki border te ka ani ni chun fak pi in khan adult lengmang kan khar haw ve complete bagin zakhat bagin kan phi haw chun lavam pangan salai te bantu aw manen rak chimbal lomi kapul khat tampi ka chim democratic ni anrak looter te bantu mo democratic tampi kan sual khavun pot na khaban tuk te democratic ka aso palang mangha runga khin ato athin hum big mus democratic an se apani naga chawza rinton tu tha khate kapole hlani fa faidiu lo rin rak ton mi pol ato an rin phu atong mi pol na kha bakha apani naga thin hum big mian silai apathum naga chon kan ma ban tuk te mi pem refugee polkhan thin hung lai rong refugee ki aphi chung ronga kan te kapol ko chu thethim ngai khas ko ke mili lam han khaban to tu mi ko chu kanum lo ama a policy tampi ka du ko zonga khan khaban to phi chung na tu ronga khan te tampi har na kan rak tong ni khaban to kan thai chan te kan lung chu thalo chun USAID hangin bomnak phi min ha kha harna atong to tangmi ki tangka ansin phan kho te lo runga atua ki azot fa namno azul min ha kanvun hun ha ki chu ki arang deu tu ke rang tu rin chon te bin do kha mo chin na chung ngai ka nine khalen kavun ro than mi chu minung he kan du lo mi ke choi khit thailang mang ka hawite a policy kan du min ha ki tamdo ki ha ta chunaga Donald Trump chu ki birnak leideu mo khaban tu ka akal kan tilai gay marriage na kha ani ki chu rakpom lo tiga chawzan ni batak te na ki gay marriage a chawl hang lo mi chu dan kan tan hal te ban tu Donald Trump kan chun adu lo te ban tu
policy ke til tha tampi kha kan rak du chunla republican pakhat sirunga kan te marong kan tampi kha kan rak du na khasi kawe to mi zakhat chu kan lung chu tling che lo ta zakhat da somthum mo pakul mo khaban tu lung thin no nak tampi m ko lai ma khase adang president po ka chu controversy ke anti ngai kan kongman kan chai so lai taban do kan rak phang ni te be chim ding zong kan chim lo ani ra ring nan dong cham chu khaban to hur cha asum bak lo ro ngai tai billionaire I thai nak ko chu te room pol he chu mura along the one team he ma Donald Trump an team dong he a cha po bidak en si chen Donald Trump he atu kan Donald Trump dia President Trump usually te presidency cha President Trump he atu in the chimban to kan ni kan chim billionaire baksimo billionaire se avo mi tampi ni hin billionaire anhani hin chon zelo democrat lai na ka tu tan ha cho am vau deu ti se le avo mi pol he ki paycheck to paycheck te thideng and bill pek I mi ke ton chom chom anong mi pol he khen zai ro da ki connection angai kho mo zaitin da billionaire bak se ko mi ke zai da zai ro hin da etin mo ke connection adim hun ke kan dim hun akan thai thiam piak ti mi pin hin kan ro kho nga ti mi he khoro dangai se Obama te pon na kha cho mi si fak te mo chang mian se ma chon ke tu Donald Trump cha billionaire bak se na ten zo te ka hen mi si fak he ni hen kan dim hun akan thai thiam piak ti mi ke kan mu na kan mu te ka hen zaida singhai te me ka fyang kholo hin ra kan fiat khong ama okay si sa Donald Trump President Trump he tat tukumat atling kan dilats te President Trump avantling President Trump avod mi he tamdeu kai makazum naglakam hu ninga chon Joe Biden na democratic and ruanga hin an futuk na ruanga hin ani chel misla te tampi kum hu ko arong chu democratic an mal khuna an manin kan free lewa chon ta chun naga crime rate kan telate sul na tampi kar chumo ki New York de bando Chicago de bando may thale ka na zong kha atam chin sul na til fear inbound may do at bando kha tampi kha sul na kha rakar apan hinaga tilman kha arakai to democratic chu alhan kan rak theto ni democratic po kha chu misifak do mi mo misifak cha rentun mi kan rak tin ha he 9 Joe Biden avun kain kan van chet he jong chu covid he jong atong chu vas ko lai na te kha zolo covid khitlu covid rong na he har na kan rak ton lewa US ki case rak chu do lo chmo rak ki tampi permit dang chemi permit rak to mi rak ngami na rak pi piak te ban to chunla tilman na rak kai to case man kai tilman kai kharunga kan me people kha Joe Biden policy ronga kan antin hong Kamala Harris kha Joe Biden a vice president cha khan Joe Biden kan dang lai law te ama lila ni kan rak chim chumo ma ronga chun kan dang lai tu na te inje tu nun dang lai te bian halle ali khong halo kharunga khan misi fak tampi ni an ki kan feel mi chu kan ro na ko mi chu democratic ni an pe chan na chun USA hinagin ahar chin lai ki paycheck to paycheck nga min ha mo warehouse rin ton min ha cha ki thil chok ahar chin lai kan moto case ron ahar chin lai tia an rak ti ronga khan tampi tu na cham hi vote in pekla tia gazum chun Donald Trump ni policy rak chopi mia no tax on tips ti ban tung na no tax on overtime arak thiam tuk chu khaban tung na kha mi pilem nak cha khan rak tha to overtiming to 2021 in achung lenin in achomin ha khacho kan in bill man bakhe atam lolo khistumo in man atam chin interest rate atam chunla grocery te ban to gas te ban to kha ke khapola kan dimi atam to ronga khen
เชลคันนูลปาเลชุมคันหาก็จูovertime มันจนโลบักคันจนบิลเลนซาลาวขบันตุมินุงหาค่ะดานัลด์ทรัมป์นี่ค่ะ overtime นั้นจนมีเวลเตทัชกันลาตินหาแล้วแต่อวันตินหาคันจนke Michael Morse ni achievement to ten an na khoa music lut bi man to kha lau chang chong tai chem kala mai ka ban to ka se Messi fak ni ka ban to overtime aro chan mi minung than ni Donald Trump kain overtime nga mi test kan la than de ban to an mun thai khan chon an tha thau tuk chang chun la achim ri mi chu guess tu moto case kan romi case US tampi kan chu chang lai US thil man foitin mo case kan chok chang lai tabu tung na avun chim chap khan chon khatlu case mani tang kan rak dimi wote kan tua Donald Trump avun kai selo case man atum la te kan vun to khan chon ke basic necessary and de mrang ni niftin kanum na chauka chai kan hermi velte rinkel nak cha kan hermi velte khabilte ka Donald Trump ni chon issue kha pakhanu pakhan khan alak ki achim khodi machukan tualai grocery ko nga machukan tualai te case ko nga tampi US kan chulai te khaben tuk Donald Trump ni avun chim te ka khan niftin te harnak atong mi kan tele chte ko sak nak chai harnak atong mi pol kha relate to khon ha api avun chon khon ha dan Kamala khachu khaban tu kha arak tu khawlo atu Joe Biden zung ni khaban tu rak tu khawlo Donald Trump mi room tak asikaw na te khaban tu te minung ni kan hermi te kha avun kan sop ye kho marunga kan mi pinen tlei chan khun mi khisia atu tana he lang atu chu tariff kong la vai kong tu khan chun thiman ha kha chu atum khawri lo thinung zong za thlang te ko la te zoom nak ngai chun la US nga investment mo to 1.7 trillion investment na kha US vun lu ta tak khan chu economic US deposit tampi khanikan avun chan chau ter la te zoom ka no lang lo na thai chang ma ai chan okay sia chun atu kha dot yang name ti se Facebook a nangma ni hin atile nangma anhal du naslai mo nangma ni hin USAID USA ati du nasla jute USA hit lai lo dik man te in akal nak dinga hin kal ko lai ti in nai kam ngam nga mo ti se USAID sing ten mang weng ha mo ti na skol lai che USAID hin no nge tu silo thatin kaltar kholam mo te khas khomende kuzum ko kutu kaltar khoko la ke atuban tukin ran tukin rinchun khujurak thalote atom bi kum khatal jo chankha an lakta hauta ro ka atu cho an rang tu cho dai bang phok vun tha tika khin me pi tam tu khana kan rak tong ma ronga chon ke khaidan thiam tak tak kha haw hi za tangka he ma za chun ma ka chun ka akademi kha tha ten te no hlen na khawatua minung nak audit vutu taran ha chun hi pol he Gaza ki Hamas akal te ban tu na kha tha ten audit vutu taran ha am han lo chhan na vutu tan huwa kin phi her chun phi her lo chun phi lo khaban tu na kha tu khawna selo tu chu sidu ko thap yang len ha da nei Elon Musk ni rang tukin kan chun ni tampi chu kan pal ka lai nai achan kan ngai lo kan chun thoma ka lai te ani pal palai an rempa in kan kalani tim arong chu anai zong ka chimen tu den 2 trillion kha tin kha ani tim chu atu US budget he revenue kan tilate ke 4.6 from slola 5 trillion from kha revenue tax revenue raksiton 9 tangkan hanmi pol kha atomic 6 trillion 7 trillion nak stikan chawza tangka tax kan pen mi la chawzan hanmi kha ingi changsmo balance sang stikan du ma ronga khan abe ki kumkhada leiban nei pen mi hi atomic 2 trillion 3 trillion kha chawzan leiban nei pen ronga khan kha leiba kha phet ndu ronga khan
2 trillion atlin kho chung khang aran nakin pakhat pakhat ve program ka an thathloma mi ka si voi voi khat ka ban tu tai rin vun chun ka chu ke jong chu kudu tuklem lo tlompal te chan la din has te ka chu kudu pyak ngai na arong chu mirum an ban tung si phang ham mo tampi khan rum an ve rong akhan sia chan Facebook zong khan tu te kan be hal muk kha wa kan to lamango rak tal pio ma chon share kha rak van to shmo atu van share thloma la kan be kan to kalong sari thlom pa tu he kan van lit thoma la sia chan president Trump kong a hem pani te kavan in how du ri mi chute pakhat na de wa kaimane hite USA chun zaiban tok tom bia pawa khen alar da mi khen thai da mi pang ite US president zonga hen an tam tok na ten thai da mi hen na la ma kan thai tok te a hen kaimane ka hero na ka mo Abraham Lincoln da ti lawa chun Donald Trump da ke zaikatela mepi ni dau mi mo mepi ni ke Abraham Lincoln lam ka civil zalo ke wrong kind of facility natin Donald Trump he ama Abraham Lincoln da lo ama he mepi ni dau mo bakhe atong big mi salai te khan ke mani chunga ka he ro na se ve ma chu se bu ma jan nai te labang cho mai thalim voi khalawang chan ka ana khote lo an khen ma chon golf atok nak zong khan ka ding khan rak mak aka hlana ka dan tlai kho haiti maka ka angan do min te ma chalong salawin tazan joy te tazan joy ma chun congress as a zong ni house zong ni khan aswal na ka general khan ro kong he khan an kol hai ti phai ap ke ma chun ama apum pa business shim kha ke am van dau chi hoi he te khavial te dau na kha aton atak sa anun na thi ding lak ding tiang khan dau aton kau bua hitu bakhen tai na aven mu than thiam avoid ni na te ma sitia hen me hin hin president Trump he zaiban to menung da si ti mi he ke kan chon piak ti mi khan mu dan abe chimte pol lam kha president dir hun cha assume de hati mi chon jang ka man wa chang ma chon adu lomen tampi na ten chon ok atha mi tampi arong cha khivial te dau nak le thong thak de an zoom a business show na de an zoom anun nak lak na de an zoom ko bua atu he kam president asithan lami ni hin zai da an kan chon piak Trump president Trump me zaiban to da midong da city mi ke na mu dan te le thajang milak nak jong na mu mi ma chun ma khalai te kha kan ro lo mo si Donald Trump hi ke angak chimin te a chawra min chun an thaila e ani he amhan ti aru chang mi chu ke angol du ti lo pa chi thloma ato business song hi alhana bankrupt rak to jumo ato Trump organization mi business ke ato a billion man sang jumo erak thoka rong chu lawsuit tu ta zan chuai chawza ki bhi an dau adong na chun bankrupt jong rak tu 9 angol hello chu ngol hello akai thomai tu chun min tham khada business chu mo chun pen hina ga politics le in kan zawa chun khap atu US ani hi alhani interview jong kan tampi rak chim jemi kha ka ki angai mi kan ko lete kum sum thum la sumli kar khong rak silewi bi rak chim pa ka US hi adobak mi minung sitia kempum pa in ko mu khomi se alhan pin Japan ni US ning changlawin bo sipojirak tu mi tu bantu Germany South Korea tu bantu anupol ramni US ra kablong khan Harry US ra kap cha tangka 13 an pi du lo khaban tu na ka complain khirak tu leng mangjang chunla chawza ni an policy ronga business tampi mu an from ha tu regulation kan te khaban tu zongkha tampi khirak dau chang chun ke arak timmi chu president hi kum ki tham hi tun la tika arak ro chi mi rum change atwa avoid khan nak
khat rak ong avoin hi na kha vote tampi rak nga ko na te asung chumu asung na kha atutiang ha chin lo kasung ti alunga chim du bak lo arong chu unfair ke vote tampian fear te ka se azumi ne zumna sala zumlom ko slete di changni ka se e kha Joe Biden ni avun taiding Joe Biden ataimi shum kha ke arak ilung sakholo ke mini ka taing hading minum shum skotia ru na khara ngai mai thil teng raka chumo mai thal an ka jonga khan angul hello marunga Elon Musk se hit tai hin da ki Donald Trump abom na ki Donald Trump man tung minum chu kapubal rin halawa khatluk an kabul khatluk ta zan chui buin heban tugin ki no shop mo ke an hulai thon ngai loin apache thoma mi te kaban turunga khan ki amhan ti aru changmi la hi chu katu ok asi shum ti aru changmi ka chu pachi thoma ronga khan atu ka atun nang ha jong ka se atu akap tu pa ka chukhanen zum na ka chu Iraq ne filmin ha si asila Iraq tu chu Iran mo Iran ne filmin ha si lai te ban tu ka zum na ka angemi tampin ummi FBS only hilai na khan rak tu thoma Donald Trump hi chu chimen tuin amhan ti aru changmi la hi chu katu ok bak asikautia aru changmi ka chu angul du lo khaban dung minum khasi ronga hin zeitluk ta zan chui thongjong thonghan hi thlan ha salo thongchuin azum chimchim lai e ma ronga chun American minum tampi zong ni khan Donald Trump hi ram adu bak mi si anun nak bak apek ngam tian ru an khi an zum rongan te an hu ronga zeitluk ta chui nak ke degree sang ta tang ta zan chui zonga Donald Trump chung zum nang ngai mi kha anungol hello chula democratic zong ni ane tim big mi chu Donald Trump hi zoom khol ha sa American minung ni Donald Trump an du ti khan thai chang an thai ronga kan te zoom khol ha sa president zoom na ki itel kholas te an du ronga kha ta chuna Colorado thain chun balin khande min na ka pyon team ti ban tu Huawei zong ni ka ban tu tuan team nine ki an rakham kholo te chunu nak cho ampan te ro changmi la up to changmi democratic bol jong ni zaiza lawsuit an tu don zan chu jonga American minung hani ka ki anvun hu fian tika hian tu mi he chu Donald Trump remlo nak so an tu mi si tia ki anhu ve ronga kan te to a vote and back thoma mi kisko le Donald Trump he avoid khanar zom lewa kan te adok nak se lai tam nonen kavan ka de hona ka kavan fun la em arak azom lewa khan arak larmi cho atlan ke anun naka nu he ai pe tle na kong kha tampi rak zela ke arak rak soi sel se ma si te ka atua le na te executive order atua mi nu lenta chal naka pa pol se in nu ai thlang min ha pol chal kholo ding khana to ala mi he nu pol cha ati anong ti mi hin nu pol lila ke akham tu si tin ha khan atkal dan ke mo ma ke efian lo ka se ma si te ka maka pakhat na kate maka pol kamo akal pi dan nu he pe thlai nak ma chon adang te zonga te khaban tuk te kha amania to ko zonga policy lai khan chon akham than hai ti umpa ke arun ven than na ti mo te kom le Donald Trump i tam big mi tam pi ni an chim mi tu ka cho racist ase ti mi ka se le racist ase ma chon nu le ke mi phundang pol he anek na ti mi kha pa sal ti mi pol long ke opat na ti mi de ka ro na kha ngai ke metam pi lunga le Donald Trump me racist mo ti mi pol la mi thlaidan nak la mi nautat nak angai mi mo ti mi kha da nawmani namhu ning kha wakan ro chile te si sa atu ki minung pakhat kete anvun lardi upapa wa khin anmapo ki lar khon halastin khin ki zeigan tinha dau ki adau tu na minung han rakum langmang Donald Trump jong chu ki angak chid leu ki anaw deu kantila chu anaw leu deu i ki boss rak sileu thonga
นัวรักจินง่ายที่บรรทุกค่ะชิมนุมมีมันจงจะเอาฟังพันกงฮะรองจะมีรุมประคัตสิจนละอันนี้พวกเขาจะbusiness มี business มีนุ่งเขาจะอัน business มั้งขบวนค่ะคือ connection คือ networking ค่ะตั้มปีกันรักตัวเขาสมมติมีปีนั้นที่คุณนั่งละจนละ company ดังให้เรียนจนคุณนั่งจ้าจน networking นั่นที่ขบันทุกตั้มปีกันรักตัวข้าคันนูเบอร์จนรักล้ำเก่าเลยเขาจะพุ่งสิเขาpastor สิเราจะมั้งอัลฮันปีน pastor ชุ่มมันนี่ชกเราจะจนละคือดังเรื่องที่หาเบียร์นักเลยอินรักกันมีนุ่งสังรักสิฟันละเว้อามา business ที่รักบุยก็มีคือสิมาเรียกว่านูเฮรักอีตงอ่ะจูนอามา personal คือสิเขานายตัวอันจะบิงหาดิ้งจูhe president อาสินหูอินตาขบันทุกตัวที่มอตาชุนนักบิลคลินตันกันที่ละจุดที่บิลคลินตันนักค่ะรักแฟงไงที่รักสินั่น president วุ่นจวนนี่ไวท์เฮาส์บักโมนิกาฮิคันตะคันอันรักจีเขาขโมขบันทุกคนเสดังชัมส่วนรักผลมีเหตุอัลฮันนี่อลุนเจียกุลอินจุงเลยกุมสมทุนอลุจังมีปัวค่ะตัวอันรักชดชันมีก็เสมินุมปะคัดจูจงเฮอัลฮันนี่กันรักซินิ่งเวลเตตัวกันพาสตอร์เวลเตนเสียคอมมูนิตี้กันฟรีตัวเวลเตนเสียอันนั้นพอจงเฮอัลฮันนี่อันรักอัลฮันกุลสมทุนเลวอันตุนเบียคีค่อยเปียกหนาวเสร็จตั้มปีคีมีมาชปีงาลมีนักตั้มปีมันเลยจะรู้สึกเขาขบวนรงค์การ president สิเขาเลยแล้วว่าไปที่บันทึกจู่พันเดียวเราอินกุมหูจนUS ที่บันทึกอันต่ำแรงๆตอนนั้นก็president Trump นี่Supreme Court Justice Associate Director มีBrett Kavanaugh สงค่ะมาปะสงค่ะนูประคันนี้ที่งักเชียตั้งงามาสิตั้งรูปมาสิขลิวรักสวปีที่ confirmation hearing บักที่รักหลังชันกูจมูกขบันตุกเดินหาค่ะมินุงประคันวุ่นลาจังไรที่อันรัวจนอันดูบักลมมินุงสิขันจนตุนเบียขันเปต้นนี่ขบันตุอันชวปีฉันลังมังขบันตุกค่ะอัตรุนหงไงที่ก็รัวauthority ตุกมรัง authority ตุกกันที่เลยสิpolitics อันรักเฮลดันที่ค่ะรักทุนหงตุกขบันตุ politics อันเข้ามีก็จะรักสิเขาเดียวแล้วจนดาวน์ทรัมป์มี racist สิโมที่ขันจนอามาปุ่มปักจงจนไทยเวลาวิธีอาศิลป์เราหนักเองเรียนจนมีนคินเจ้าเดียวสุดที่ก็ดูง่ายมิเชลคันนี้ดาวน์ทรัมป์president วุ่นไกจังนี้มีพุ่นดังมีเป็นเรามีปุ๊บปุ๊บคือจู่เริ่มทิ้งหายแล้วอันเดียตอนชุนนักตัว cabinet level สังบิดมี secretary of state ฮะค่ะ Marco Rubio ทีมก็จู่มั้ง Marco Rubio จู่คิวบาชุมคารีอันฟิมีปาบ็อกซ์จู่จนละ FBI director จ้า Cash Patel นักทีมก็จู่มั้งอินเดียชัวมินุงสิยูกันดารักทั้งมี US มันน่าทัชินรักทั้งเรามีขบันตุกมินุงหาค่ะดาวน์ทรัมป์พิมพ์นี่รักที่มีจู่เกมมีจู่อักดาวมีจู่ที่เด้งกันดาววินหาไหลนั่นทุกท่านเรากันดูกันดาวหาไหลเตะนั่นอักจันมีจู่กันจันบักวินนั่นที่นึงทิ้งน้ำกันจันหาไหลเตะจ้ารักเจอมีจงให้รักมีตัวดาวน์ทรัมป์นี่ดาวมีโพจงที่ดิโมแครติกมีรังลงเตะทุกคนสก็จู่Adam Schiff น่าเสีย Chuck Schumer น่าเสียดาวมีโพที่มีรังบักมีรังพันน่ะรังบักมีมินุงหาค่ะเบตักเต็นดาวคนหาสมอขบวนค่ะดาวหารง racist สิทธิ์เขามันนี่กันที่ทันเราสมอนั่นมีพุ่นดังมินุงหานี่ดาวน์ทรัมป์นั่งวุ่นดาวรงดาวน์ทรัมป์ดาวฉันหาค่ะ racist สิทธิ์มีนั่นที่ทันขบวนทุกคนเสียตัวเข้มมันนี่เรียนจนที่จะอัฐิมินุงพวกค่ะกันจนหาจนมีตั้มปีจู่ตัวมีเป็นฝ่ายเดียวกันสิมาร์โกรูบิโอเองแคสเปเทลเองตัวLabor
ke US labor US company ni chimi kas kawe ke via the company rentun nak azo felding employee America minung kan rentun mi azo fel to ding labor e secretary na ka vai Hispanic no team ko sumo ka bantu ka athimi khemna level a tampi ami pem fa thimi kan anum kawe mi ke racist and rak au nak wrong because to Texas border Mexico le US karlak border raksel ti ronga kan marong kan mi pem na rem halawe tan ti mi ke se atum han he mizau kan ulei kan ki mizau lei tampi kan ki atu chunan chim ni cho mizau chief minister ni kabantu zalong to min lu ronga chalo na tampi chok tia cha jong han chalite ka ma hukan chime tia an chime chun chimu nak cho mizau cho kan lu na gen kum thum te long sri la chumo e khamhan kha mizau thinlung khan kan rak chel ve te lo hundila US chu khaban to arak lu na gen arak sau thuk chang ni an kal li an rak lu di hika public assistant na kha public bom na chawza bom na tha food stamp tiban to Medicaid adang mo cash khaban thuk na kha chawza ni tampi kha peng na bom na chumo e kan ni chu Malaysia kan kalsia mezo kan kalsia chawza hana kan pin halo kan makut ke ten kan te tampi kha ren kan chu ni kan makut ke ten tampi kan chom nan hi ka rak rami Mexico ni rak rami po kha hi kan rak lu tiga chawza bom na an lak ren thachinan chun lo to company zong krim zo man lo mi pem tampi khi rin chun file bak lo mi tampi kan umjo an mi rang pol nang mani ki mi pem khi rin chun file lo mi tampi kan umjo e Asian minung cho company tampi file mi kan umko nan adang mi pem na ki kan zo na tiga rin atun hum bak lo mi tampi umjo khaban tum minung na kha chawza bom na tampi kan nga ka chawza bom na khan test kan peng min khin chawza ni bok tangka kha bom chan na te kan to se khaban tung rong khan ga chamni ato Mexico la US kar lak ram ri kan khar from how kan khar lo chun phalaya US mi pem ki US dot nak ta tak ngai lo in hi ka a thadeu te ru me men te US ar phan mi tam tu so lai phalaya atu system hi roxulati kha phan rong khan to ramri kha thaten chong ter mi kan ta khas kawe kharonga racist te auding ka chun atia lo te ro hi ramadut ronga te kaban tu la na chimi polka ke a policy calding poldamo se te tak mi lo te kan se ve ko na bu ke chim el othave hoilo mi chu ke a policy le ami thimi polka jum kona se te amur ka mo ki ka zona Springfield ma chu chawon ei heti hum phai mo heti hum phai la ke the rapist long te an kan ko heti hum phai pung phai a chimmi pol ni khen atu USA hen white supremacist mi pol mo mi phunang arem baklo mi minong ke an sum cha la mekhin ha pol ke anthi ke anzia ke avan zalo apuartar de una lem khal zongkha ve te ka khan ama kha racist avasilo zonga amur ka chemmi le ka ti mini khan presidency te ka mitampi mi phuna huwa mi ke merang tampi kha makhan ha pol kha neya apiak to na se ti mi zongkha ve ke maka zongkha atu na van chimmi kha amhan nga men se tu I cabinet khan makha pol khan na te en Biden te pol he ta chon la Democrat la he ta chuna chun atam chan se ve hlai lo chumo ke Biden na cabinet member ko cho mi pem chan tam tu ve lo thaten zo man lo ke tu chu democratic pol tu leo democratic pol hte ke anni ke DEI chu adu mi khat sna ko diversity ki mi adang vilte zongkha ta chu naga LGBTQ andro na zongkha for pompi mi pem ro na zongkha for pompi ke how ro na kha makha ke lupi kha ani timmi kha se de e tu chu
มีเป็นกองว่าคัน democratic พอคืออันใดอันวุนได้ดูมีเขานายบิลคลินตันชันินกันจะว่าคันจูนบิลคลินตันในคอนเกรสรับชิมีกันไทยนายแบบไม่ดีอัตมีจูคอนเกรสพอคือตั้งกับอาหารหาจะรู้ว่าอาหารหาที่จูนอัตุ US รักรามีเป็นพอลเฮที่ illegal alien พอลเฮอันมาพอลนี้อเมริกันมินุงนี้กันงางหาดินเรียนกันจุนหาดินเรียนเวลเตค่ะอันกันชุดดีรงอ่ะเรียนไงลงกันอุ่มเมเตประกันนาอันหินนาก็ขมิเป็นพอลค่ะTexas border รักรามีพอลเตขพอลนี้คันอันรักราย public assistance ค่ะตั้มตุกคือบ่มนักขันสอบเวเตขบันตุกเดียวจงกันโดยดินหาไหลเตคืออันมาบิลคลินตันชันชุมมินคันบิลคลินตันลีลาตรงนี้ขบันตุกมีเป็นกองคดีรักชิมจังตัวกันพูดชัมเบลเตจูเรเพสและเกลชิมพังเนี่ยบางอย่างตัวจูคือตอนมีลำหูมีจ้าคันเตชิมเวมีคือเสียอันไหนจงมินุปนิปทุมปีมีเป็นหันนี้อันเกลชิมทันทักคุณหาจมูกขบันตุกที่โรงงานคันเกลชิมพังมีอันสิทธิ์อวันชิมนักเสียบิลคลินตันชนะคันเกลชิมนักขันรักหันเราเข้ามาสรุปแล้วคอนเกรสไปปีวันชิมดิ้งจงก็อวันนี้ทักเชียโรงงานคันสกัมเมนี่บิลคลินตันชันชุมมินคันมีเป็นบุคคลทอลคันรักติมจังหาอันมาทอลนักดินจ้าตั้งกัตัมปีก็ President คลินตันนี่รักหันหาจน President โอบามาจงนี้จุดเชียงนั่นรักลุดคัลโลนั่นรักลัวจนกันกุดจันหาไลที่คอนเกรสน้องตั้งกัตัมปีก็รักหันหาสมมติมินมานาดิโปจาอินชีฟเดียอันเอาไปมีก็เสียเหตุโดนัลด์ทรัมป์นี่ชอบมีอิชชูลงก็สิแล้ว Democratic President ชุมรักชอบมีอิชชูก็เสียอันนี้ตัวเหตุ controversial มินุงอัศจรรย์กันชิมีพวก controversial ตราดีเพื่อเสียจนกันรอดิ้งมีทำไงที่ตัวกับวันกันลันปาไลลำเปิลเตคอมเมนต์กับวันจอดตะไลจะคัดเตวลัยจงดอทยังเห็นริลเนี่ยวลัยจง8 at 11 bam nak khi 100% akal ding a hin kal ti mi khi pakhat tal na thaima 8 ate na WCC thang ni dot yang hem kha na du a chon Trump chim mi kha wangai ko te okay an malan ma van let la la na to me jong thil tha tam pi yang long ve ka behal na ka van call de ulama dot yang nem ni sia khup nang le kai ni chun illegal immigrants pol kong hi chu kan chai lawa tha tok lai da Malaysia kan zai te phun in narat ning asi kha thai kan du ngai lai mi zong ni illegal immigrant hi chu kan fot pak ding asi ka na ti nak mo minum popo kha ke chu fot ka du na lo dot di ka du na zarunga dan to timi tu khate kan chimmi ka se athala tu ku chu mapum pak chung khan inhat kau se lo nai President Trump ni atu nak arong tu kha kan chim na ka se hi kan chim ronga mi pem kan don ha kan fun ha te kha pakhat man kha asi rolo ve President sa policy of kalpi mi khachunga bihanak ronga khante chila controversial mi issue pakhat sirunga khan zarunga hi tua zaida to no chan mi sitia mi pi theding kan chim mi kaska sia chun tu lewa ala ke thongpang ke alin sabik mi jo atu zongka Saudi Arabia zong kan ton ngai la ti sa Russia he USSR kan arak kal mi se arak ke atom bia kha arak thong se te Russia he yuk khoi Georgia akal no chute ma chun Crimea atu cho ama zalo khupi bakha khiv bakha kal no ai tim te ka ram ri long kha jawasri ko na ten Russia ni hin USSR hema dir thana tim zeirong ada Ukraine he ti hin avan zone no thami se USSR ti mi kama dir thana tim le singha ti mi zeirong da Russia ni Ukraine atok ti mi kha ma kha van thok osilamo ma kan an ma le kong kha kam van ro lai okay atu Soviet Union avun tlang no khande 19 thong khatla zakola sungkol pakadin kan Putin ni hin
dir than ngai chu avun tim lai lo te ro ka na te in kha Soviet Union arak tluk kha Putin cha chun arak chal baklo mi ka si khatin arak tluk ter mi hretu pu jong kha Putin ni khan tampi khmo thangchen na ka vun ngai na arak zet ngai kha Soviet Union arak tluk mi kha apakhan nak bik chu anma Soviet Union atluk nu in ato Soviet Union chu khat pa kha to NATO an lu ti ban tung mo European an lu ti ban tu kha rak si khatin anum chang cha khan ke to western rampol EU rampol ni khan anma member minung ram sina khan shim na tampian chi chang chumo khatiga Russia cha khan chun him ti lo chu ta chuna kan chima chun Cuban crisis kan timi Cuban Missile Crisis zongka zolo Russia ni alhana Cuba kan ki nuclear shimnam nakhate arak chai usually nakrak witer chu khatiga President Clinton de chu President Kennedy amani khan arak zawi hi chu anga lo US kan impong te simi mirang backyard and de kan in thu leite ummi in nashman na chimi chu se kholo ma cha chun na lak lawa chun kanin kap yak lai unte thatlang na khan nei te Soviet Union kan shimnan ka Cuban kan an lak than chimnu nak chu atu ram pakhan ni anmarala an humin ha ta chun naga Ukraine Russia ramponga khan NATO shimnam velte kha umdi selo Russia ka chu achol ngam tile lo chumo ki ahim tilo chu zetigal an ka dau tela zetiga da karam hin ka chu tele te bandu ro na ngai pen ka si makha zona khante na van chim leo sa ko na den makha zona khan zerwang da ati ti mi kha na van tan chilo mo zerwang da ma cho thaten se la ti o mo ti mi kmo makha kha behal na se le ma chun nai te khan Dr. Sasa ni korama rare mineral art kan ngai ati mi ka nga khan makha kha ka thai patia khan makha hoi khan US avale chonga hen ahoda natural resource angai bikti kha kazo Russia rakse Russia he 70 leng trillion leng bak he resource angai minse la me hi hilha man kala pek lati phan mi singha la US ha cha for US la Canada for na long hen Russia he aitlok mi shong ka zel mo kazo na kan dai da ti mi se ma chu ma sis lo adang da ai tal mi ngama ti mi ka okay chun Putin rang hete ani hi President Vunkain Khan ama he anei mi minung velten ha kha ta chunaga ahoi erak silo mi te kha minung velten ha anren aphu din ha dictator pakha chu rak sive ko te Putin kha aka challenge coding ke mailaya ke macha ti anung ha ding ta chuna president wa ka chu te ha ka power ke akan hol sun khawletia aru mi minung velten ha kha aphu thuma na Russia chung hana khaban to Russia minung lilam han khatin atu an ha khan chun atu ramdang power shimnam lamang kha chu ke azo so ding ki minung ka raksilo ani chu vele chunga thon big vele chunga room big atim big mi kha se vele chunga Russia room big Russia thong big ka du mi se chunla Russia ram mia ama ki thong big ama ki room big zungza ka adu mi kha se ma cha chun atu Russia pongha khin US shimnam velte umdi to selo anga baklo mis aho ram hanen dole lo kban to chu US rong ni rak du lo Cuba Russia ni shimnam rak chim kete aho manni kan pong kami shimnam vche din ka chu manni kan dole lo like ko tim hana khin kan makhwa apitla minung na an thun deulan rum deula chun la shimman than ngai khan chun kan tin phang de ko chumo dau thlen dak zong he api tlai mi ya anni dau thlen dak anni CDF phu chu shimman tha de on ngai ya bang ya timhani azum chomi ka tampi num chu khaban tu khan se kan ma chung lilam hani khaban tu uma khan chun atua super power lamanga khan umlo kha nga lo mi kha se ma ronga chun ke atua Ukraine hi
NATO alu sula chun NATO ra kapvilte NATO shimnam vilte kha Ukraine num lai kha khan chun Russia kha athol han mana ve bom ke sumphominen phomjang lai makhati chunla atua ke NATO ni ani chu democracy kalpi men an sa khan te Russia manai khin Putin ki thak na selo ke thailo su chu Putin man anunin thadu du na selo mo an rak tu bel mi khis khawe Libya rami an chawza pa jong an tha chu mo Iraq Syrian president pa jong kha thuman tim chu mo khaban tu dictator ha api tlang minung po chu thumi democracy kalpi minung long kha kai ter dung cha kan Russia ni apong kama ni tu shimnam khache kha on se lo Putin cha khan zetu man em ka em khau telo ma ronga chan adu lo na kha se khat lain ama len kan zo khan chan amo velo ahom man en rak du chilo mi ka se chun la Russia jong chu tiang he ral zeitluk vai an tho zonga tampi national resource te ka an ngai ka wete chun la Germany zong ni chun an kes te ka tampi an chok chan mang na hi chutluk pin na thin halo chu an Russia rak rum tuk we atua Putin ni Trump ti me chu kha Lezinski he mineral deal la thatlak na ngai kho ti lo cha Russia he natla na kan tu lai te Ukraine nagin Russia alat thongning mineral kan ngai de ma cha chu Ukraine ka kal tak lo kan me he mineral deal kan tu lai te Russia ne bun som ni Trump zong ni cha le vi la atu pi thang la lo de nak sha du lo sun se sia chon atu cho Russia la Russia ka atu cho na van chimning kan chon Soviet Union USSR ka cha Soviet Union tim ka cha van sar than tim lem lo ti de kha ka van thaining se asia chon Russia la Ukraine boy na ka chunga kan van lu chang si la kan ma US policy de US foreign policy de wa kan van kal chang si la ma hi zona hin Trump he Russia ati mo Zelensky zongkha dictator se ti zongkhan machon zaida tiriti chon dainak adu lo Zelensky mo Ukraine president dainak adu lo ati polka chim machon Russia leikha tebak na lo adong nai te sanction tampi kam to lai ati mida be found out lo cho Ukraine long te ka he anam na te ka mai se te ka President Trump ni hin White House na ton nak te polong ka kam van lu te la na ten Russia he zero on the Russia to he power pia and anam da na ngalo zero on the Zelensky to he anam me atulabang cho ke intelligence sharing tilate intelligence sharing zongkha angol chong machan rakap lei bopnak theory la rakap lei bopnak pek ding mi via zongkha atu kha angol chong chang te ka me he Russia lei ti ronga ma se ti mi pakhat na mo panhina ka mi ni hin Russia lei tu he negotiate to andu ko wa chon negotiate na ding cha leverage manin Ukraine long te sok nak se ko halo mo ti mi te kha msa khamban thok si la White House an kon na kon te polong kha kam ban lutan lai okay Trump ni hin ke cha how man atin hala te ka zum lo ke President Putin zong ti lo we President Xi zong ti lo how ke pa ki pathin man ki ti hang te pathin zo ti go lai chimnu nak cho how te man ke tin halo nine zai in the top masau city kha ke ama plane te ke ti ra ve how ka chon masa da tha how da ke chon masa di minung tu ka avun ko masa mi ka silai atwan chimia te khara avun thoin kan 2022 avun thok bi zarkhat arab bagin khan atu US chawzani khan vai Lezinski ka funan chon de se Russia la dang EU pol ni khan de na kan serlai dia antin ha US chawzani de na serla dia Lezinski khan rakti te se ma ronga chon Lezinski jongkha atu tiang he alung kha at ke akhongpen na kha sin arong chu he indirect khan Russia ka da undu chang andu ronga khan te
atu EU zong ni anaya vote in thlage zasri leku members parliament EU parliament na zasri leku le numme zanga bangni hiral hi pe pen dong sti khan du chu vote in thlak chu andu nak chimu nak andu nak chu hiral hi pe pen se lo indirect in kin Russia chung teu sti khan du kharunga khan dai nak sa kha lungu khan rak du lo marunga atu kumli dang mo hitin ani ka nak se chun US Republican tampi zong ni khan to campaign to lew khan tampian chim ka lai zaitil na rahi kan pe peng lai US ni tangka hi Ukraine atulu tu kan pe khautan halo atum hana 200 billion kan pe chang hai ke ral atay nak ding assign pa kan man kum relevante karonga a trillion mo kan pe rely zai za kan pe rely hitin ral ituk nage tangka vadi lang mangkha atu US economy zong rock village economy zong rock ma cha chun dai chang salut ti khan du ronga khan ki dai nak ding cha chun Lizinski kha ki anvun chon ma sa kan tile chu arung Russia chu chon man chon du lo anrak chon du lo ronga khan Lizinski tu kha Zelensky tu kha ki anrak chon ma sang mong ni ka se Zelensky zong ni dai nakhi kadu kautia achim kauna te in khat lain asi khalomi pakha chu dai nak atimi hi NATO member vasiding kha Zelensky ni khan dai nak te ro mi ka se nai NATO member siding khan chun ke alam shum kha rum khawilo sham chawza zongni alam khan rak tu pya ke tu pya kan tim lo we Biden chawza zongni alam kha tu pya rak tim lo ral adai hu longa ral adai hu longa NATO member na singha na sikhong ha mo na sikholis kholo kha kan chei pek de la tia an ki Zelensky kan chimmo chimnu nak chu ral adai hu longa NATO member na sikholo kan zo pek de la tia process kan kapi pek de la tia an rak chim ral andai nak dinga chu Zelensky ne du mi chu NATO member si khadu chan teke andu mi teki avun ikal lang mang ral adai lo khan chun NATO member kong chei kho silo NATO member ral ne dai na dinga chu NATO member stan sita kha tua Ukraine president ne du mi khasani andu mi teki afyan kholo afyan kholo runga khan chamni khan kha to US chawza ni tangka tul tu kan pe khau telo chunla zaitin na ral tele ti zong hi plane ko untilo ma cha chun mineral deal lo hite ke kan tu pi la ye ma ka chun kan ma pol zong ni US minum kha Ukraine kan um la ye Russian per khat an tin so na chun kan ma minum kan um rong khan an ting ngam la lo tia avantin na khase Tramla Putin tu khachu ki thatin anu chonka wala public tein yani chonko me Zelensky tu kha na plane zai de si zetin round dai te lai tanga kan kun mi velte ka zetin tu nang na tu ka avun hale kharonga kan anru nak rak long lo mi tu rak si se la ton atu kha Zelensky zong chu ton da kai ma pum zelo zong khan ton ka mu na ka kai chika chim mi a khan ka zai da ka chim te chon Zelensky chu aram cha kha atha big mi chu NATO member si ka chu ani cha chu atha big mi se ma te ka apel tiok kha atha thul na te kan thil ki ase khau tak ma se khau tak hla ti mi ka chu ve de Biden chanjonga ase kholo mi se Trump chanjonga ma kha ase kholo ti kha athai na te khan aizwam ma chun US rat zonga khan ma kha mineral deal na ti mi kha vato azonga ma khan long ni khan him nak tak aka pe kholai lo ti kha arwang chu Russia ni deal an to mi te shro mi te khom chang ngai chang te ka ma kha si te ka Zelensky deal hunin te hoi has an tan na chakam lu than la de Zelensky deal hun in ato mi he soi okum he ma arwang chu aram cha atha big thing khan arwa mi se ko la NATO member kan sia chon ka rian men ka din la ti tyang kha achim ko te ka
Zelensky dir mun in ke apel na ummo timite kha Zelensky dir mun te kha ven zo taw silamo si ota NATO members chu rak tha tung hoti e hopo rak tha ha nine kha alam lo mi wapa peng lang mang kha ki mrang ni insanity and de ke NATO members mi US lila manni NATO member na se khalowe and de chun NATO member nga ngai vun lut chul se lo veni Russia ni betak tein ra thopin halai ato shimdam hammi chu ki shim ngan tak tak min hak chu amhan thang rile lo chumo ato chu zakat ngai mi chunga parham pukul mo ai man ka nan NATO member nga ngai vun lut chul lo Russia shimdam velte ke zakat amhang la te zum e amhana chun rabi kha pathumna kha ki athau gong ha athau la ja rona ngai ato Russia ni hin afut bigmi chu NATO hi se NATO afut khoning hi amak e Ukraine song kha ato USSR raksi chumo US Soviet Union member pakhat raksi e kha minung ki Russia NATO mi le si phone chunla khaban togin athani ren rakton chimi minung ha kha NATO member vulut chol selo ki Russia ne khan chu ale khan coding ka angai thim coding ka rakselo chunla Russia he rapi tho nangin tholo ko thadau tia aron mi tampian um lachte arong chu nuclear power ngai vuni tung ha selo vuni thon ha selo au chamana chanen lokha chokle lo ma ronga chun Ukraine to he chu ama ten kin heum selo bom hela kan bom te lai ve kan ti kho to kan bom te le ti kha anrak ki anrak romi khis ka ni to member zong ni ja ve Ukraine chu Soviet Union silo nagin khoi kumsom thumleng sang chamo tutiang ni tu zong ni ka member rak chun dia wekum zong a ke a ha bel relo chu chunla alhani free to go zong ni khapun tu kan rakha anrak chimba relo chumo atulong he Russia vun lun hoin ni tu member ka sin holonga right kangul la tiben to vun chim than ka khen ke adu mi tu rak tha to ko aram cha nine practical achi mo tu kha ke tampi mo zau than lang ka hawe ne NATO member lila song ni angam lo chunla US song ni hi NATO members ni angam wi lo e maronga chun nilam pa khatuin kan ko pilati kha an chim zal mi kiskau raldain huwa kan chai pekle tele te ban tu ko raldain nak ding cha chu NATO members ta ha NATO members ni angan sin nak dinga chun raldain ta ha te ban tu ko se okay andu mi te ke avun circle than lang ma te la adir mun ka cho mu pyak kho ngai se tin nak se kol jo e ma si te ka atu e USC avan ra e te bekam na ke lungthin cha ban to communal deal ka mo dak to ding ka avan ra le hoi house e in round pi thil chang mi ka cho ha poni kam mu cho mi se le ma kha kha atlang pi hop de unte zaitina na mu ning se kai ma ka mu ning a khan chan an pel di ti khan ka he mu le ma khalewa ani mi ai no mi ka cho Russia Putin long kha sro de khan ka ro ai mo le ma kha na te khan zaitin da atlang pi hop de khan ma kha achang mi ko nga khan zaitin da na mu wening se ti mi ka amma asi khola ba chan pakhat cheu an dir mun jong kha van chim lo le te se Zelensky jong kha ki ram cha te adu fa nak tam ki rak nei tuk runga khan e ki bian chimi te kha rak thai khalomi te kha tampi rak umchang marunga ki chiri vensni bia van chimin khan zeda diplomacy na timi chu si nan ma channa pe ma chu kan rak to ko rasin azul thanglo chu rak chu tunglo abakam rak ling tunglo zai bantu diplomacy da tuwa ni chimi si tia direct bakin kante avun so chivetika ken khan atu chiri vensong chu pafim pakhat se ma kha avun lagin US in respect na kan pe lawa na kan upadlo president office no padlo tia khalen kan avun la changni khatin buina khun chok mi ka se
ke mu kam hu ninga khan chon Lazinski kha Zelensky khate temple te kha amun ma te kha vun ifyang deu selo ta chunaga hi kachim hading kachimi hi close door chimi mosi slola public chimi mosi tikha thledin nak te kha vun nei khodo sele te khodu pyang ngai te chu slowin medium high diplomacy kong nan vun chai mi khacho asi khodo lo asi khodo lo kan ka hi mo medium high ta khan bia kha vun al lawin chedi ni chimi ka fiang vei close door kan tong te la kan chim te le te mo vun ti selo atha de ha to chu Zelensky ni chedi events avun chotning chan kan mun zo khan chon chedi events ka zaimana thailo mi ke ngak chi ba chonin khan avun chomni khalo we ma rong chedi events song ni khan he upanak ngai lo tia avun upanak ngai lo in khan avun lak than mi ka se an palve ve ko ni chimen to pin Zelensky tu kha hun ma la chante khati zo thim deu selo khan ban to dim pan phan an phan la te zum lo se makha zona khante la thil kha cha chang mi kha cho makha bhoi hausa khan chun atona na chuman to khan Zelensky kha tlampal te cho ke makha zo khan chun ka jong khana chimmi kha ka from khove la jedi van jong kha tlampal te ke angak chedo ke bantok la ya experience angai tok lo ti kha alang pa ngai la Trump tu kha cho kai makaro anak le makha mi hi tan han cho alung ma saw ngai le na te in US ni na van ton te ve te lai le nan thai te lai ti mi thi phai na phuna van chim JD Vance na ka othang pin hol ronga tium phai na kan avanti te kan Trump ka makha kan chon tu ti lo lam kha khana thok le makha pol kha atu ka van in hal tu mu cho makha pol kha achan ko zonga khan zai ronga da rakap bob na velte mo ke ngoltar le intelligence sharing kha ngoltar te pol he ma tiang hen Trump ni ha to anga mi te ka Russia ni ma chonga khan he te tu zong ka na la mi tam pian thi ti kha thai sele le ma mi hi pol ni hen Russia he to na ka chimben to kan leverage ke mo apek lai ma chun Europe le USA a hoil rampol cha hin USA bolchanok tla aseti lo ti mi influence kan ngei na khe azor deuh te tak koloma zai USA ana bolchan ngam te tak na nga mo ti mi kha vakam pe piak chi lemo se okaban to warehouse thil chang rung ni rakabum nang hamo aphi piang min hala intelligent briefing na aphi piang min ha ka cho arak lun deu ko kan pu he athin hun kha arak sum khawlo khaban to rak to mi ka cho hom hani kan du la lo zam fakte kan site ma ketin avun chang runga atu EU rampol kha an thak vun tho chan ve vun khaten vun chunla tangka jong khatam bi chokhan ti me khani kan thil tha tam pi ka chotel chan khau te ga arong cho NATO in kan zausia atu Ukraine kan zausia ki EU por ki anrak dai tham to ta chun naga NATO member chang NATO anma ke ani tin miti 2% GDP man kha anrak pe du lo chumo khaban tu minung na kha tampi khan rak umronga kha ke achong khu kan tile cho achong khu mi kha tam to khan rak atu cho chong khu kha nga te lo ke khaban tu thil avun chang ronga khan an tha kha vun rim chang an vun rim chan ve na thil tha tu khan mo tampi kha choge hai la ya US an bo chang khau ti lai mo ti mi tu kha cho US hello ngai hi cho ke NATO nu cho lai lo US an her kan ko lai ma belte cho alhani US an ngam ke ngam ngai in bian rak chon mi lemo ngam ngai an rak to mi ben tu cho an to ngam ti lai lo athan nak zo chok ti ko lai chen nak zo chok khau ve chok khau ve mi khis ko achan ni live rul te lai te chim ko do chim nak cho NATO member po jong kha
tangka ka tampi ka an vun chua khani khan vun chua tar na phale zonga US hello ngai hi chu anum la lawe US sinabom na chan ha ki an hal than langmang te ko le te ko ro ke atulio che US long ngai che EU che an mung khala la ro EU ve kan ngai ma Russia na point out athai tuk we chu ma kha thai tuk ta power play a team tuk chu ni chu Russia ni athai tuk we te khan khatale Russia foi lo ngai misle tlompol te comment te ka van zau ta lai mo khoi dot yang nem ti la dot yang nem he na van comment te na van kan to pe ko na van kan tar pi le tampi kan alom khoi EU akhin US ni nuclear warhead ki khoi ka rampola da acha za shong da acha nga te ma chon Zelensky ni hin NATO member lu ki pakhat na ka du mi la hal mi asala aram chung Russia ka mi hi doi khona ding in phaisa le shriam dam ka bom u ti se chun NATO member si chu I team asalai mu atla ma kha cho aman mi se ve ka na ten a lot hello mi che Zelensky ni hin NATO member lu ding adu lo ti mi kha cho ase kholo mi se khema ka pum pa ka mu na ka mo around NATO member lu cho karian man ka chhuak la ti mi se lai ya hal atu le wa he anam mi na ka sa lai lo na te kan adu mi cho se na ten ma kha te kha se le nuclear warhead ke khoi karam pol da acha ze za thong da acha nga ti mi kha na van let khau nga ma kai ka thailo te le mo pai ama warhead ta ka silom hana nuclear he pe tlami he za khat thong thong cho EU le kha che ro de Italy Germany le te ma te pol kha che ti phai ka kai ma ka thai tok sana ten a ti che sa sa ka thai ve lo si ro ka se ka ban to cho an ma ni tu zon ni publish and to do like zum them lo a film to cho Russia he nuclear warhead atam bi ngai min se vlei chonga mo ma pan hin ka US apa thum na to he a hoda an si ti cha ban thai ve lo na ten China men se na tan ni kha cho a thong an tleng tin ha lo sa ko ma kai pal ma sa comment ko US le Russia he thonga leng kan thonga leng ve an ngai e adang he cho a thong an tleng tin ha lo China he zanga zok thong thong lo si ro da ti ka ro e a number kha cho Google zong kha van e to chi o te ko le te ma kha zong sa tu ko number ko kan public ha si matin ko chu ni ko ko a pan lo pe te ke chu kan man la kan pom ning chu ke physical sa Trump ni Zelensky coverage jong mo in ngai thiam ka hal se lo mineral deal chu kan to la ya ti asia chun tu tan Saudi Arabia iton nak ding in akhin aniton nak ding akhin te Zelensky ni chun ngai thiam mo hal le mineral deal chu to ani tim hi asinga na van let khoma President Trump ni public in ngai thim khastia achim nak chu kumulawa umma nang thei ma ngai thiam kan hal thauti ka amma e zalo a senior pon achim nak tak cho achim mi ka no Trump ka ni chim se le thailo se na ten achim mi kai ma ni ti ka van thai to khun chon ai lom deu ha US chung ai lom deu ha ti ke achim pang ma chon na ten ama i a senior cabinet a senior pol ke arian ton mi a senior pol na ne chon ngai thiam hal hau ti kha chon chim mi kha cha ka si ka ma kha chu mo Trump ka chung na chok mi ka thailo ani kha chu bia sum khalo we te bu ta tak se lo ke Twitter se lo pa khada chu na chim jang ha e ama Trump aminung kun ti lai ma Trump he an nei mi po ni an chim so mi ka silai te ka ro e President Trump ke aro nang ngai kha represent an tu la te ke kapom na lo ka ban tu ka chu mo e ke chimen tu ten Trump ka ni chok mi ka thai lo chun ka ban tu chu Trump ne chimmi silai te ka zum ve lo e US chung lom nak hi tampi kan chim has ti ka chu ama long silo Joe Biden zong ni rak chim ka mo Joe Biden zong ni rak ti mi chu Ukraine hi ve US chung hi lom je hi team dem has lo thai tia rak ti khatin rak chim na rong zong chu ka Russia ne vun lun hon han khan 2022 kan te Joe Biden ne
Zelensky ka fun achon ni Zelensky ni khan Joe Biden abiam ban ka ngai ti lawin machu kan an hermik achim chimami hi kan hermi chung machu kan hurilo bang bunte Joe Biden ka ar ka uti khase e Joe Biden ni dong naga aran nak in minung po har min habom nak cha 1 billion kan kutla tia chimati mi man ka chimanti lo te khase e fun andin khan Joe Biden na khwelite chimi timin ha cha Zelensky hi alundio ke avunlundio e US chunga hin lomje jong thim lo lombe chimong thim lo dia Joe Biden ke rak sai bang te khase e ka chu Trump zong ni avunchim kawe ke chimong chu apung se ve ko e kan bommin haminung na ne kan chunga thaten lombe mo an chim ka chu ha poni kan lommi ke kawe e ngai thim ha tu ka chu Trump kan ka thailo e so atla kema ni ka thai taw khan chon na te e congress e bichim angai zong si zong ma chon x zong a kan ma Zelensky lila zong ni kan ke avantar mi te por ka zaw te kan US White House achang mi kha regrettable atela regret ti mi cho engai chi ke se ko la sorry ti I'm sorry ti kha achim law sorry ti achim na ten ke regret na kha cho ke regret ti mi cho lai hol chun engai chi ti se engai chi ka diklo chute engai chi na kong regrettability te ka engai chi kan long thalo ka ngai chi ke ti dau kha se ko la chute ma kha cha tri la ma kha ama e security national security advisor te polan ka ma kha ngai them hal ban tu kan achau hlan ko ti kha an chim mi por kha kam hu mi sala ma chon Trump na ma pum pang cha ko ma chon phone so i thai media lang te ko phone chon na sala chim sala thailo se ko mo he chim na sala ten ma kha cha akot mi kha media chon an chim na khan chon achau hlan ronga ma chon dai na adu la ti mi ronga khan atu ban tu Saudi Arabia ton ni kha ki ai pe zo than na se ti mi kha ke ma ka thai tok se la comment kha lung cheu ti sala mang la pa boy number ro angai anuam tok kan thai lo mi le kan hal lo mi nang kan thai tari nang kan hal ter kan alom bethal ka du mi Trump le Hamas Israel ko nga hel ti nakha update ra kan to piak ta pa ve to Hamas chunga malak atim changmo kom lom nak he pulung che Australia tile kan lom kan mala kan si kho dok te kan thai ta te kha kan van ro mi sala san tlai mi ma chon maka kan lom tok ti mi te kha van chim ga do e mi Hamas kong ka chut lom pa kan van kal than te atu cho kan vai phone sol la la kan chan van kal pa ngai chang e zal atu Ukraine kong kham van tang ri si la sia chon atu cho Saudi atu kan chim to kan Saudi Arabia zonga cho tu cho tong ding phain sila Trump ni hin mi pi an thi chang ti mi kha mi athi mi an tam dok chang athi ti lo haw ti mi kha abe pi phuna khan achha ma chon Trump he ton do ka chong khan chumle sipoi tama se zai po he sipoi mi khen azaw dlamang te ka khela chel changa chon humanitarian leizong khetlom pa te chu about the rote khen mu kho se ma si te ka Russia la Ukraine boy na ga hen atu President Trump ni anatong ko chang na te anaton leo cho ma si te ka zaida chwa pilai tia khen na mane na kho tok te na he chon na se mineral deal cho kan to lai la Russia cho boy chonga an ra lai mo ma cho mineral deal cho tu chan to lai ti kha zum se am va to da tak te ka ke Russia a hinra kapcha asilo na ten Russia he sanction te pol na he zaitin an to lai ti mi adok na ko mo call anatin mi ke zaida ase la mineral deal to la long khan security ka pek na lo ti kha urchom asi te ka te ma te ka hen zaida adok nak phi chhuak an kal pi du mi ke se US si poi so so ke aphi te tak se mo ti mi ka mo ma kha zon te kha wa kan ruat lete say President Trump ni achim pen rak chim pen today atu mineral deal kan to mi he indirect security guarantee kan impact mi se dia achim zula mi ke se atu Zelensky ni
ahal pen mi chu security guarantee na kan pek lawa chu hi de na kan tu kham la tia rak chin pen mi kasi e security guarantee to me chu 100% baking kan kan dir pi lai kan kham lai kan bom lai ti kasi 100% bakin ki ram dang minung ni adang vobom ding khachu har ngai chu mo rong chu member khal se phone lo chu ne chu member khal se phone lo chun la US ni Ukraine sin arwa chan ni ki lem lo atu chu ki bod nak te have a bomb mi khas kawi te ta chun naga NATO member na si se lo NATO member pakha khat khai khaban dong Russia ne daw na se lo NATO an bi la kan chuk lai Russia kan thut kam lai ni anma abakam na khrum khrum rak sang ni atu Ukraine bomb mi he chu direct in aram mi tok man lo Ukraine is a man se lo US ta te NATO members on se lo alliance pakhan man zon ngai lo khapi kha US ni kha 100% ban kan dir kam lai kan bom lai Russia ni an tuwa chun kan dir kam lai khatin currency vun pek ding kha chu anga baklo mi sumo Joe Biden manirak tu lo aho manirak tu ngam lo khaban tu kasi Lezinski ne vun halmi kha ki hak vun kau deu e marunga chon first step cha kha mineral deal kan tu lai hi mineral deal kan tu mi hin naka halmi kha ve phi chok te la tia vun ti mi kasi mineral deal kan tu chon indirect in security guarantee kha kan pek mi kasi asi he alo tia dang chumne vun ti mi kasi e tangka tu vun pek ding kha adu te lo dang cham ni kan de tangka ke zaitika the royal adi la zaitin kan detail tia phain pakhan lo ti khan US tax dollar kan pek mi vadi leng mang kha dang cham adu te lo cha hi kan di mi asia kan ding ha ding wel te he pakha khatal in cham than nak um siti kha du ronga to mineral deal kha vun to pi atim mi na ka se e hi to mi Ukraine cha zonga tha rong cha Ukraine si pozimo avun chatter chan lai rin na kan vun tampi kan nei chan lai US cha zonga tha rong cho tangka khmo andi mi velte kha tlampal ta kha ro alu chan ning ka se ma in ke rin vun 20 in pu khan ke dai na mo ani pe le na kha avun fact de te lai chun ke first step kha mineral deal first step se second step ko chu to kim jong khat mo certain tim ko Russia le minung palan thlan ha lai US le palan thlan ha lai Ukraine le palan thlan ha lai main khan ani tong tin ha lai e zaida du big mi si zaida ani tim big mi si Russia zaida na tim mi si Ukraine zaida du mi si ka anvun ichai ti lai e main khan dai na khate minan khola kholo ko chu chan ni live viral te lai mineral deal hi chu first step long ka siri e first step in Russian alu phot nang halo cha ke kham nak so wa khan chamni kan vun to mi khas ka zona te Russia he atu ke to avan adok nak le ya mi Russia Ukraine le jumo Russia le US Haiti te pol UK le ama Ukraine ka Budapest memorandum ti mi kha navan thai ko la e makha kha amvan chimpa to ne makha kai makai fening a chun US le Russia le Ukraine kha nuclear kha Russia pe than la homani nuclear manghin kana daw lai lo ti mi bekam na de oseti kha kai fening se kai mamo le Russia and the watching UK ni le US ni kana dir kap na ti phum phai sa lo khan kan maram po ni hen nuclear manghin kana daw lai lo ti de khe bia si te ka Russia ni khan makha kha abwar afoina abwar ke sa ka Russia ni mo abwar ma chun adang e mings ke bekam na khatib te polong ka abwar mi tam te ka mi he Russia ni hen azul ta taklai mo ti mi kha thin phan mi che se ma si te ka makha zon kong te khan trumpal comment ding phun na van ngai chima si selo azul halo te chu zul lo comment dictator chu mo how many ro chun kho kha foi lawe
atu alu no mi man hi 2014 of week ra lu no chmo ma lewa ki nangaji ha pe tlai mi ra mi Crimea ra lu no mi nak mu Crimea minung ha kha Russia fonchan kan du fonchan du ronga ki survey na kha tampi kan rak to chmo tam joni Russia kan Finland te chunla western rampol ni Russia fun loading kha hachan for vena chun Ukraine ha election of mi ki adma Europe leni European mila Russian European mi ki president ni chu deben to kha ki tampi mo adma political issue te kha tam to khar ronga khan tin chun se khalo tia Putin vun roi Crimea ka vun lun homi na ka se chun 2022 elun homi na hi ki Joe Biden president of vun play in veini timi chu to secretary Blinken ni khante arakchiman timi chu khula vatlom naga US ni kan duwa chun kan du nang hun pawa kan kut kan so nang hun pawa nuclear ren man kan chekau lai aw man kan kham khawlo tia arakti chun Zelensky zongni khan atul to khan ni two members kha arak solang mang arak awpi lang mang maronga ki Russia ka thin phang chang ki ni tu ni mo shimnam hi kapong kam chen ha lai chunla ni tu ni Ukraine hi ni two members chat ampum sulatia arak phan ronga khan ki khatin process avun kalpi hlan dewa ka avun lun homina ka se em hale zonga ki Trump ni dai nak vun ser pi khon ha se lo Ukraine ni two member ko na vun chu pi than manga chun Russia jo dai la ka zum lo ki athok than mang ko lai e Russia achievement to den Russia cha chu ni tu chu ki den ding ha afut tak mi azum lo tak mi arem lo tak mi se Ukraine ka ban tu gen avun lu ding kan Russia cha ki kan him ti lo dia ro lai te avun lun ho lang mang lai tu Putin jong he atlom big 2036 he president to nam ngai chu itiang he ki tampi chalum ri Putin anun chung bo he chu Ukraine chu ni tu member cha lut khalai la se asia chon ton atu kha ke Putin he kai ma ka pum pak chan ton ka chemla miswal big chazina ital mi semo kai ma pum pak mo na chan miswal big panga na kruk na pasri na atlo mi pasha velai chung tom bi atala cha ital mi sino ban du ken ke mane chung ka chia mi phun se le miswal bak se ti ken ka pom mi se asiko bu video te nam hu ve thola da te Bill Clinton si zonga George W Bush mo afa pa zong kha makhan na ni gen zapi ma chun tin tin ate in nu ke kut in ke kut in chong mo zapi mu lo kan bekam na kan tom po azul ti ka ti mi kha Bill Clinton na ni kan cha chem ma chum Bush lila zon ni kan arak chim na ma khaliu na cha vai thok ka wa si cha khan atu cha lung cha vai dang se la thailo se ma kha zon te kha trom pal te one comment pa ka du le ma kha ka one comment pa kan Ukraine president la Israel prime minister kha tlampal te choi thlai Israel le kam van khal pa ta lai choi thlai pa ka van du mi cho zeta si te Ukraine ni US kha her matika Trump le Biden chana chon to na chiman to khan her mi po kha tam no cham pek di la antan bak le how poni khan bomb se at makhal liu to khan arak phak mi kha Benjamin Israel le khan nak se ve na te khan ki mi pi mai te pol arak nam lo Biden kha upat lo na zong kharak to lo maybe mai bia chempo akan bom ko ti tu khan he achim peng le maka khan ke makrona Benjamin ni khan Benjamin Netanyahu ni khan Biden kha awar like zoom ne mamlo atui Zelensky ni Trump awar lo ban tuk ke anazalo ban tuk te karak sve ko na den political diplomacy rak thiam le ta khan anra bom thiam le senator che ko na cha arian chhoding zong khan anak nam ding ko makhaban to site ka me he choivan thlai la Benjamin Netanyahu tir mun la Ukraine president andir mun hemo ral baka umve mian se ma site ka anchoi tlavan thlai lo ma khan
diplomacy thiam lo choma si ko an lung put ka cho ai khat ko cho an ram dir kil ven kha se ko mo ma kha khan ra azalo Israel le khan kam ven thial lai si se Ukraine ka cho do tu tampi ngai de to Europe ra zakhat nan tan pi chumla US only avun tan pi ve an tan pi mi zong chu thil tha chu rak se te arong chu Russia superpower bang ni vun lun homistika an dim hun te kha Israel han dim hun te kha tlum pa kha vun dang deu Russia chu nuclear power se Ukraine vun lun hotika halpo khan lau cheu chun Israel ko nga Israel to Prime Minister Netanyahu he ki Obama sia Joe Biden sia mo ani Democratic President pol he hin rin ki arak 20 khautuklo rong chu Democratic kan chimman to ten ki Muslim leizong ke leng tin ha kut asam mian se chun la ki phun mo ke biang nak hapo biang nak zong kha kut sam mian si tikhin atu Israel adaw leng mami chu Muslim deu khan sko chu mo chun la Iran nuclear deal into min ha President Obama ni rak to pin ha ye kharonga khan Iran ha kha sipozi rak tha chun nuclear kha rak holowin nuclear tu khan rak ser chinchap khaban to khatam pi rak umte maronga Israel Prime Minister ni khan President Obama chung khan rak ichina tuklo nine public in khan achim lam lo Israel ki Prime Minister Israel hi chu US ki antin kan hunter sunalati ki an phangtop ki antin chu hunter sun han son an bi bakwe ko chu rong chu Europe le ni an bom tha le lo atu Israel abom hading ram chu US pakhat long ni tangko ma cha chun Israel ni US antin hunter hi atti bakmi khin se anti tuk cha khan an ki an du lo ning policy an kalpi zonga ani ingbak an chimlam baklo Ukraine to hi chu chimen tuk ten US ni bom lo zonga ke EU rampol ni kan an funyam ba bantukan mi asa kan te ke adu pon via bun chim zonga kan lo chim ko sa ke tan pi tu tamping ai ko nan Israel ka chu ka bantuk stilo maronga President Biden ni khoi Hamas ni October 7 avun dawlu changa ten US Congress ni kha 14 billion khan ki billion to chmo Israel bom nak ding cha rak toi ki Joe Biden ni President Biden ni Israel na kha Hamas de nak ser ki naral velte kha Gaza in lan ha ki banduk mo nara ki Gaza chunga nara ka pathatin hala mipi harna kan tong chang ve UNO na kha lu chang ha se kabin tumun makmo avun thi phei langmang Israel ne du velo Hamas hi to kal tang ha chun an ra than lai an kan dau chan ti ka phan nan US President Biden ni kan chun mipi an har tuk chang naral kha la than ha khaban tu rong khan an policy te khan vun ni kal ronga atu Congress ni 14 billion an rak chopi mi bill mangkha an rak pass du lo jumo khaban tu kan se atu chu President Trump vun ka ye Hamas po to bia kan hal to khakan vun le pan halai Hamas po an chunga hel in ka kon pek la timi kha atu Trump ne avoin hin nak achim si chang alhana che maka zon ka van pe pek la lo te kan upa be hal nak ha hel tatimi ka zaida chem du nak se zaidin la to ana lai timi pol kha van pe pek la lo te to I be hal nak ha hel timi chu hel akal timi chu mai du nak ska chu mo Hamas an chunga ke mai tha bom bum puk chang la te ban du kha achimi ka se President Trump ni anai big achimi Hamas ni na chot halawa chon Israel ni an hermi via de kabom di chang halai shumnam an herla shumnam rakap an herla rakap tangkan herla tangka an hermi via de kabom chang halai Hamas ka ki Hamasa ni him te la lo te ka achimu na khis ka we atu tiam hi chu khatlung ngai ra kha an ki an tung mi kan hu tin halo pikpak zawlin khante to an rak claim na kha Hamas men thla
ki pipak ten tlan ha e Israel zong ni fak pin kan ki avun lun hon ti ki chu alang tu lo news amo ki chimun nak chu Trump ni timi chu Hamas por kha nan claimi veltin nan than halawa chu Israel bom nak an hermi velte ka pek chang halai Biden ni ra khammi bom nak velte kha tu chu ka thap pek di chang halai ka bom nak pek di chang halai chu chan nan chel lo nan chunga health lak min dongin venan chunga tla la tia avun tle nang da ka si Israel zong ni betak din kalpung ha selo US ni an hu len 100% bangin an jun hu khum halai an dir kam halai tika Hamas por cha kan ki ra fak chin chin lai se sia chunte ma ta zona kan kaven lom na van kan le pya kan pa bi hna ka afyang ko lai da tia zum na ka ngai la ka fen kholo mi chuna te kan u za sang chin za long ka hal mi chu US ram atu US he democratic aboy abik ente Hamas la Israel Hamas Russians le jete Putin cha swal to kan dikabal no ram pakhat ase la Hamas terrorist min jian chia mi le Israel ka peace nan to haw tikan he annam na la atu via cho Ukraine le Russia to ka peace to na dinga khan andu tok lo la ka fian kholom mi cho zero on da khika via peace to ka le via peace to lo Israel hot nak chama se zaida city mi ke makhazon te kha navan kampal te navan kan tam pyak khong hama navun hadu mi chu Hamas he peace to andu Hamas Israel ka democratic leipol ni hen ikalai te bikin Hamas le Israel ka Hamas he peace na to ha peace nan to ha nan dai ha ti ka rem na nan to ha ti kan he an rak nam le atu via le Trump ni makha Ukraine le Russia ka dai na ka avan peace ka avan to du te ale he an da hoi makha ka fian kholo mi ka ti mi se na van fian hi nrakan halba changko ro gati ke kanung za sangjong kha ra ta ve ko we de hana kanrak chimbal chang CNN na CCN na tunai kan kachimi jong kha ta ke kanrak chimbal chang e Russia ni alun ho zarkhat thunga kha Europe le ni deinang nan sir how dia Zelensky kan rakti US ni sir ha deinan sir ha dia arakti kamo rakti dia chimjang e zaru ke atu democratic policy Europe le sia Putin atlak hading he andu to Putin he ki asipozi velte chiadi sa chon arakab velte thidi chang na sa athun nang velte ashimram velte chimnistika ansidu tha bikase marwa chun ko nei tu jong hitu tin na khasmo nei tu man ke her te lo chu ngai ta lo wa chun arong chu nei tu na arong bik chu Soviet Union ronga khan smo Soviet Union chu 1991 kan di chang ni ken kan nei tu kha detail reading ka se chang nan tu te ko athala ut nak se lawente zairunga da arab dikha chim na ka se netu ni hin Russia athon pending kha andu logistic mana marunga atuhi ke lai phongan chimton mi cho miku chungi rul kai kemo kha atu Europe la netu member pol ni khan kha an timmi ka se Ukraine chungin Russia tlai khan timmi ka se marunga atu European Parliament zonga Zasri le cool member nung me zanga bangni rally pe pen musti khan du na khasumo chunla US only ngol ha to President Chamzoni nai joint congress address to le zonga khan hinokuma hibantugin kalpeng ndu pen mo Ukraine Russia hi pe ido pen hastin ndu mon de democratic ni yes indigo komo chimnu nak jo Putin athon nak la ashimnam arum na velte Russia rum na velte atlak khon nak ding cha chu rali ipe pen ko sa Ukraine tangka tampigan peglai shimman tampigan peglai amam hangin Russia kan dau te kha ani tin mi khase ma ronga chimma tung ne tu jong hi Russia athon chung purpose ne tu hi pen ko lai Russia hi an thum hulonga ne tu jong hi phundang ten mo kalpina solo thailo se makha ne tu la ve kong sum siselo atu
Israel Hamas to he democratic ni hachatya prime minister Netanyahu kha annam chi lamang chumo zerunga ti annam chi lamang ti chu democratic po kha ki muslim radical islamic and ton miti khapol ni khan ki antlai khotuk chang na antlai khotuk chang US chung lila akin antlai khotuk chang hai khazolo Hamas atan minung hani Columbia University sia adang University Harvard siamu hatchatia sandan pianhona je antimam halo chu kapur kha muslim por khan thong tu ve chang cha khan ki Hamas lei ki sungna ding kha ki anchim mam tilo marung ma ki political view ni kan anchun runga khan ban tu gen dei nak tu sherlo ti antimi ka si Hamas ong chu Israel ado means cha Muslim nation Israel chu village chung meipungin tlaus ti ka adu means chumo khatin atlau khona ding cha Iran jong ni Hamas e bom chunla Palestine jong ni Hamas bom chumo ki Muslim ki athong bi Muslim bi zum lage adir bagmi no chun Hamas ka batak an hunglein andir pi kam na tiang he maronga democratic pol kan Muslim pol kan tin ha ronga khan Israel to kan nam than na Hamas he de naksar ante ke asulam jum umlo rong cho Hamas sun chiman to den terrorist organization and se ram an nailo chunla awban represent mo ke village chung thain kan atu mi kan silo ram ngai mian silo Putin to hi chu ram ngai mi se ke sovereignty to be ke sovereignty ke ngai mian se au sovereignty man kha au ram hanni ke lupya ko tongpya ko anman training chawza system kha vrhopya khanga lo mi ka se zetluk an rimlo zonga dictator an zong communist an zonga anman nol in zaiban dangram cha ke sulnak avatu lo khan chon ke balloon hoin thakha village juan ni ele kan mi ka selo sovereignty kha makha anupat phyak mi kha makha se no lang lo se chun ka hin slai ralian thian hlun ti mini Biden chan leo Ukraine bom nak billion zala somsuri pesari kha kan bom anti Zelensky ni US ni bom nak 75 billions long kan mu dia achim ve ma Ukraine bom nak atlaw mi dollar pol kha thlai nak an tu changmo dodge ku ni thlai nak to ding seve mo tila navan fyang koloma haldu na kha hi alarmai mi biomo pakhat se ke Zelensky zone 75 billion long consin phan adang 100 billion khika da atlau te ka thailo te mo ama ka achok mi box cha khan to president Trump zone anai zong khan zerunga da tangka ke ama pum pakin hallo na tente ka kongkha thlai na kha bahal na kha vunto ve mi ka se thlai okchos ma kan kai ma kha kongso tluk ka thailo te ka 75 billions ka aphai san se lo adang viate hi a theory ra ka theory mo ke okay ase khomi dong so mo za ti mi dong ka van kan tal chilamo arwan so aphai san bom mi ma chan ra ka pin mo a theory shum kan bom mi dong ka za billion za somsu entity ka aphai za long te so lo kan phaisa he a theory he amen he an to mi ka se koloma makha President Zelensky ka bachim rakthim do slomo rakhang ha tin rakchim do slo du naga chu ankan bommi 75 billion long he kan sin cashin phan ni dang 100 billion to khacho adang chok nang na mo an mai indirect in ankan bommi si laite vunchim do slo atha chu slowen 100 billion nak thailo tia amali na vunchim de kan red flag ngai te se ni na chiman tukten shimnam chokna khatam pia tel chang arong chu Ukraine khin shimnam investor lo chumo US shimma an share and seri shimnam an share na kha shimma share to company na kha US so zani tangka ka pek na taban tu dang kam ram na shimnam va chok pyang na kaban tu khin se kha chunga khan
ชุมนุมจงแล้วตัมเปียตันไล100 billion ชงกันตัมเปียตันไลจน humanitarian บ่มนักสงฆ์คันมงตัมปีค่ะ NGO มังอินกันอัตลวิไลชิมันตุเกน President Zelensky ค่ะตัมปะเตบิชิมเตค่ะวุนทิมเดวสโลเฮดตาเห็นมินุงค่ะอเบียรงคันอนุไวฟุนค่ะแล้วse sia chon tampi kai lo me tu he nazi pani leng bak se chang e kambro zong sa ma chen comment te zong e be hal na zon na ven kan tu cha tampi kan lo me tu he ro ding me tam dok la ma le zong a kam ven pe than te la e tu he kan thut dan zong he takin kan ven chol chang pa chang nazi pani leng bak te be ro ti cho tu he na lo bang chu ti voi kham na ding ri lo la kai cha voi ni voi thum frong ka ven ding chang he ke avan sa pa chang cha khan adong nak lei dewa kam venkal chang lai adong nak le chun atu hi Israel le kha tlompa kha pakhat nak pakhat de kam venkil pa lai Israel ni hian Hamas ko cho kan hungong khan kan ro chang ban tu khan sho ba khan du mi se ma se te ka zaida peace cho an to leng ko na ten Hamas sho hi mo anatin mi si silo Hamas e rem nak sar hi da ti mi pakhat nak pahni naka Gaza Strip ti mi Gaza Strip kha US ni kan ting lai mo kan la lai mo Trump na ni jon lak ni video na ka he ti AI ni an sar chomi na ka ni ka tar len ho ye kan la lai mo US ni hin ala lai mo ti mi pa ka be hal pahni na ka Israel le kong he pet line okay Prime Minister Netanyahu ni chimpeng mi jo Hamas hi ki completely bagin eliminate kan tu na lai te kan chobak na lai mo vele chun kan chun ha lai vele tin halas te ka ni tim peng mi ka se peace deal na ngai chu an phan te lai lo wa phan ha slo Israel ni azu du la ka zum lo arong cho October 7 man to ko thil chang chan su la te ka an phang chang lai cha Hamas de nak sar kha tu ting an du lo Joe Biden man ni chat ya rak tin ha na ten tu diang he de na kan sar answer mi mo kan hu ri lo chu an claimin ha thanak me min chai an rar kam na kampal an khi alak chung min alak chan na khatir long ka se chuboi chung na ngai thu de dai nak ba sar din ka chu Israel ni atu du la ka zum lo tu jong atim la ka zum lo rong cha Hamas ka azapi bagan tha khadu na pa khan nak te prin naga kaza present chamne kan lak lai tia chimi kha chu asi khalo mi ka se ke kaban du bachim han ro ka democratic board dan hut kun na ka se asi khalo mi ka tam duk chim anai congress bia chim lo zonga greenland ha kha ve kan nu welcome na lai un di chan zo Canada zong ka 51st ya nan chang lai ti kaban du ka chim kam hang ni kan ya kan kira chun kaza vrem chan ning ka chu Republican lila man kan ngam lo tam tu di lai US dollar $1 trillion bangin di lai ni ram pa khan vasar than ning ka chu nga lo mi ka se answer thana chu ki Arab le minung han mo Arab le ram tu ni kin answer than ti la tia zoom na ngai US ni chun avocal hun ha lai avasar le tin ka chu afoilo ki Iraq do leo rem chan mi man kan le ba tam thun le chu mo US labor kin kan tam tu kha achap chang chu khani kan ve recession ha vun chu pi chan sipoji na vun che chan chu mo US to zan tang ka tam jon han po wa thil man akai interest rate kai ki zepo ki ra khalo ma cha chun Gaza verim thandinga chun $1 trillion di lai US Congress ni unproof du le lo se avan fiang ai ko ala kan la lai lo ti deu kha achim se so mi se ti deu kha na mu ning se le critical che lo kumli long aton lai cha khan for lo kum ret na cha ton reading se la cho ate thim pham foiding thim phan olong ka vom na na asia chon dong na ka le fa ka chang se la to ro ding mi tam pi le ma le jong kan ro than te lai na te in sipoi kong ka Trump cho dong na ka tu kan chimman to kamisi fak velte la zong ni ma chon chemical class ang ti bo mi khi velte ne an vo big cha ba chimle anun te je za du lo zong a khan sipoi rong khan nak se la tu he tariff kha avan nam na la China lai te por he avan nam ni japun nang se na te in Canada
kan in pa bak kan hoi kom thabik mok antigo la cha Canada la Mexico jong khai avat nam na de ga hen tariff e tu ama lila jong nei khan kan harmeng ko lan ti na te kan harmeng ko la ti te ka tlompal cha ti na te khan tlompal ti mi kha mirum cha chun an ing khok men na te mi si fa cha chun ni khat te man kha afoi lo mi se ma te ka si poi le he zaida kan thayo atha ti mi te kha adok nak behal nak phunna ban se lo mo okay tu President Trump ni hitin tariff ko mo avun nam than lang mo mi na he alhan tin rak chim jang he USMCA ka makharim than ka du chang USMCA rim than ding a he agreement ngai mi chute USMCA a he ram ke pathum US Canada Mexico an se ke ram pakhan man ni zai man a rong lowin tax tariff kai nga lo te ke se ama USMCA chungi min an thu jemi te hi person his chang satia an tin nu in al horam han ni ama te in hi person hi kai nga lastika an rakchim ma agreement kha arab ronga khante President Trump ni ve immigration na fentanyl la khaban tu kha arab ichimter so mi ke se ma agreement kha ma agreement chunga ummi chu emergency da tilawa chun tikhara ummi emergency da tilawa chun he agreement he arho kholo tikhara ummi ma ronga chun President Trump of kaile changa ten US karle Mexico karle khan emergency thanchol chumo national emergency tia thanchol e drug pol kha national emergency a category of unchi chang na ronga khan e ma anmin han in khan to tariff ka vun kai min ha ka se e rom big me chu USMCA ka JP khdu chang ha aran na kan JP khdu chang ha ronga hetin avun chapon ha avun nam leng mong min ha ka se e tu jong chu avun thum than ko himo chakate nin hi ma raw funan chon chan athum pyang na kan ve April March tha te April tha te ke cutting ngai mi pi have a heart tiang khachumo atu lai lo ki avun thi pai min ha tu khasilai e Canada jong chu khatin avun thi pai na ronga 2.3 ma billion bakha atu border investment to ani tin chumo khaban tu te kha chunla Mexico jong ni rar kap jong kha border an vun thlapia khaban tu mo leverage te khamo tu kha vun du na ronga khan hitin avun tlai leng mang mina ka se avun tu tak theng na lo e teluk tu cho avun tu chang ha e tu kam na le teluk cho rong cho I khono supposedly aral bakmi raman si ronga e Mexico selo atu he stock itla ngai te chukhan ni stock la chang Trump ronga market na ve bang ta chum mina khanum jange stock tlami jong cho stock tanga chimin ha cho mirum di on sko chumo mirum di on tanga khatla e misi phang na ni anai ki election ronga khan Tesla man chok ki Tesla ar kai tu runga khan Tesla stock man chonga chokho slo chumo tanga ngai lo mi cha chen atu Tesla stock na kha jin hi lengka vun tla chan change atu hi stock he adu mini cho ke lan chokrak du ko na ten rak chongam lo mi pol kha tu hi si phak deu kan cha stock ve chokha me he avun rem ngai mi hello we na cha chen si phak mi cha jonga tha ko atua Trump avun kai tariff rong na thuman akai ti mi hi chu RT man ti da lo chen adang akai mi chu ka thei tuk lo e case na Indian da case le bang chu tu chuna case ka wrong e ve phang ne pyo sung ma dang pya chu mo khosko wa kaban tu ka se adang case station zong speedway and sia BP and sia tampe case kan an tum go Indian na hi chu adang stable te chu ka thei vin ha lo e ka vitlong vin la ha lo e RT man bel te hi chu akai bakko hin manna 42% and diwa ma ka kai related se e ma ronga company pol ni ningchang lawin mo RT man na an kai su mo tia Trump chawani tu hi hlainan tu chuma e ningchang lo nain RT man an kai ya chu kha fakta takin Trump chawjan dan nak tu tin hala
sese tampi kan alom asia chon dong nak pe han nak kati chang he comment pakha biak vt achan leo te ase kan shom lemang ton ka ula tena kan alom se chan kan wani zaw lo mang lai kan rak tong than lo mang lai salai ra lian thian lon question nan pan ni in van kala teulo he tu leo I kan koram kong he pe tla in General Tan Swin ni Public of Union of Myanmar flag ka athlan ni masa leo kan thantar chu RF pahlei li si I atuwa RF pakhat ngan tak kha athlan chu cha a rarboi pol ni mipi tha rum ukcha a anthlen mi ma thantar pi khi mipi wang tak in Myanmar thantar tia kani wang pi ok asemo nawan fiama anthlen tar anthlen mipi ke nang van lap masa ko ne la kai chikal ka tu kai chikal ka har tu ka sala se he tina bun ha mi he arong comment kai men pum pak in kro nak mo adu min va tu ko na sala an man no cha we kai men pum pak in chun atu ko ra kamnian chumi thil po ko chu ka chaw long na lo ko du na lo alan siamo kai men pum pak in ke ra kamni chumi constitution sia 2018 German constitution sia alan chumi sia dang po mo ra kamni hi ko ram cha tha tia antimi popo ko chu ko ram IO to system antimi popo ko chu ke puiting ni ka chaw lang na lo se I wang pi tok teng selem lo na he ti du na ma phum pa kan chon si da ne nu adu won pi a chon tha chung chung ko ma pum pa lo ka pi ma hi cho kai ma zong ka ke ma le pum pak chong ai ngat ti ren ka ro ai wang pi mi zong kha koram ane wang pi tok selo khan cheu cho ram pakhat a si te ka mo zai tok na a che zonga khan ram pakhat khan ke chawhlan a si te ka makhalong na kha thi ma mi phun na ke sa khom mi zong ke wa sing ha be het yung pha zong ke te ka ke me che pum pak ro na sala ke ma cha chun ke cho US alan tu na kha ko ai ko ha si chin chiu le alai ni ko from covid mi alan zong te na te khan tu ka chimun to amun ma atore tu zong te ken ipad tlai di te ka khan mi che pum pak chung ai ngat di ato mi kha a tha to an to ato che mi ai wang mi pol kha soyo anum lo ai wang lo mi zong kha soyo anum lo mi che ma le pum pak ti mun khan akal che mi se ko ti tu khan kai cha karo nak sala bele nak sala kai cha ti zan cha tu se ve mo sia chun tampi kai lom ero ding tampi to ke US ram chung gong ga pakham kan ro la si poi kong si zonga ma chen immigration le kong si zonga ma cha tu ido kong an ren tron ning kong te po zong ne tampi ro di mium le kan tong than lamang lai mi pi zong an request chang le ma ka ra kai ready lamang ko la kan out lamang lai okay kan mo lamang lai le tu zong chan na ven ka tel pi cha tampi kai lom ma chona kan zo tu mi pin ha zong tha zang na kan pe na chon kan lam comment te na ven kan tel behel na te zong na ven kan to na kan tel pi kan lom share zong na kan bom cha kan lom le like shum kha ra ka bom lo ma chon follow zong kha ra to you ma chon YouTube zong a kan ke subscribe zong kha ra kan to la kan ma da kan ti kho tok te kan ma la kan phak kho tok kha kan ro mi se na kan tar pi cha kan lom ti mi te kha ban chu kan hallo mi chungen an asar mi na umma ka mi ka kan ro chan te lai sigal se la akan zo tu pi chunga mo ram bia vun chim ta do tu ban tu podcast informal ta tak ro na ke zong tha jang da pek na mi se akan zo tu bo khan na page follow relo mi kan ma chun page ka follow la like ka vun tu pe chiu te u lo phala ya ke chiu ka lai mi he ban tu research base ngai ti bachim na bro na ka lo ronga hin pampi ke kan thaimi po kan zum kan tila cho ke hi asika mo ke asita tak mo te ban tu mo fiang ngai in kan thaimi lowin ke ama pum chu chima ma chu achang comment te ban tu long kan chimi ka ban tu ni kan tampi kan ro ma rong chen tu ban tu bin chana research base mo
จงจะเรียนจนหนักตักสิโมตบันทุกค่ะชิมหนักหุ่นมาติค่ะตั้มปีค่ะรักเฮรีตันจงสลายบุยเฮมาเพจพอดแคสต์ตรงนั้น follow วันตัวภายในจงกันต้องชันลงมาเลยse tampi ga lo le ton dana tu na chiman to kan hi ka mun hi cho rona pakha long kan mi sala rona ai dang mi kha e bu ai ven ro nak ma chon ke ai dang mi ro nak kha ven ni ton nak se ma chon thong pang chim nak long jong salo khan achang mi thong pang pol ka zero da an chan ti mi policy po long ka zero da mian to tu sun tu jong kha trump kong ka kam ven ro na ro cho ma kha apum pa kong kam ven ro mi ni khan policy asarmi pol kha ke a shoi pa ve ti ka kan ma kha thuk da kam ven tal na kha sala hi ka hin chon the thong pang chim so lo khan thong pang kha analyze thuk non thuk ko chung thuk khan kai kal na mun si cha tha jang ro pe peng ding khan kan som na e atu tia na kan tar pi cha kan lo me hin hu video a kan tong than de na lai okay mong chao